For tourism, wildlife and heritage, the Honorable Penina Malonza. The selection of cabinet secretaries, some of whom have amazingly active criminal cases, is unquestionable. What are you asking our parliamentarians to do? And this only happens, by the way, in Kenya. The sitting deputy president became the candidate of the opposition. And the leader of the opposition became the candidate of government. And as things should be, the opposition candidate won the election and became president. And the president became the leader of the opposition party. That's the beauty of our democracy. And it only happens in Kenya. Short as it may have been, it failed to address pertinent issues regarding the state of our economy and the national standard of living. I joined Parliament when it was a 5th edition. So I lived through the 5th edition, the 6th edition, the 7th edition, the 8th edition, the 9th edition, the 10th edition. So if you want to know how to win elections, please talk to me. Minister for Foreign Affairs and Foreign and Diaspora Affairs, the Honorable Alfred Mutua. Minister for Tourism, Wildlife and Heritage, the Honorable Penina Malonza. The selection of cabinet secretaries, some of whom have amazingly active criminal cases, is unquestionable. What are you asking our parliamentarians to do? And this only happens, by the way, in Kenya. The sitting deputy president became the candidate of the opposition. And the leader of the opposition became the candidate of government. And as things should be, the opposition candidate won the election and became president. And the president became the leader of the opposition party. That's the beauty of our democracy. And it only happens in Kenya. Short as it may have been, it failed to address pertinent issues regarding the state of our economy and the national standard of living. I joined Parliament when it was a 5th edition. So I lived through the 5th edition, the 6th edition, the 7th edition, the 8th edition, the 9th edition, the 10th edition. So if you want to know how to win elections, please talk to me. Ni na wiko atukana mwendo museisia wa Mutongo TV na mwithukisia wa Mutongo FM wati ndani ya samuthanyani wa umundi wa chumwa matukoni eli mwai wa 10 mwaka wa ngili ile na miongo ile na yu nitwandika nthini wa kilungu cha ikumbia siasa wese twani na ndisia mondu eli atatu meokonia UTETI chumwa ni kiuna ini otondo wona thini wa visa isu na vikiana kukonia vau tuyambia ni maundu ala methiwe makiteka President Ruto avikiana kuweta cabinet yake ailo kwitha ithukoma nayo member ma cabinet miongo ile na eli kuma ile mbetani ya ukamba na indi ve ungi umwita wa Monica Juma usetu wakamba na indi akatwa wanza anyuvata kwitha muandiki ndeni wa ministry imwe na indi mwendo museisia maundu ange mana aketike ni kana President Ruto avingwa mbunge si onthesi ile mbunge ya Senate na mbunge nene na maundu kautane na indi mheshimiwa Kalonzo Musyoka ungua azimio na alama na weti kana mwende mwakwitha maithauka elaitwa opposition role ngaleko ya ulei avikiana kweyumilia na kusoma uneni wa azimio wa kuleana na kila Ruto na neni theni wa mbunge na niwe mheshimiwa Kalonzo ayasia kana wenda kusinda theni wa sakwani kwandaya nena nake ritha tweneni ya mondo asu o ndena angi maingange ni theni wa kilungu cha ikumbia siasa AENI makwa mevo no umoto na mbovika lekivila kithiva indi eonziani okite kwanzia makana lengi nde anamba kuvika
kwa uno kuvika tuendeye na twetha twisonga na mbe indi kwa oyitu amba kwambia na twina mo nikandwese thia ni twasonga na mbe na kilungu cha Ikumbi na kunoga vikiana kwete woni waku yulu wakila tuone na nesia yulu wa maondo asu na vikiana kuotavia wateto sisi ambaya mukamba yu nindi ye katika tenesa wa Silikali mbaya mukamba ni komele katika wa Silikali nesa etino wakwata ma minister ele no kuona yuma yendeyo mayoka nesa ondo violate kana maondo maende na kutwika ondo tuendete kwina mbathi sia kana ukamba twige bwo ukamba twecha ukamba twe malelo ukamba twecha twende na kwino kana ministry ithi ile mheshimiwa Alfred Mutua foreign affairs and diaspora na inde mheshimiwa Penina Malonza wildlife and tourism nimeovikia na kutethi elembete okamba ondo violate maitho koma na ndongo ile ingisi on nyuva okamba pamona Silikali ya mheshimiwa William Ruto we woni waku ni weva tunene kwesela ile itatu kenda imwitano namba otumani mokuve vainde vi tuma motumani ondo otonya na inde kwesela Facebook ni Mutongwe TV na tuwe live then wa Facebook wa vigavo fikia na kushare then wa page ya FM ni Mutongwe FM yesu ni wa page tu ya radio na then wa page ya kwani Rastas Kithuku wa Nzomo and avo like page na indi we say that one na then wa YouTube tuwe live ni ngona tuwe live then wa YouTube Mutongwe TV Stock FM official tumeanyanya link we say that moni mako ni then wa one na nia yu yuko mbele ya vingo ka we say that alikavona twasia alikavoto yuma tuteke ndo kwenza ende kombeni veko sake ndo tweza kumava twenanza nye na ku na ainelani na mova ndeni wa studio ko tumeandisia evate koma ndeni wa masata ele mako ne nisia yulo wa UTETI na ende atongoi ni karibu muno nina mithenya kauta ndamuona tutakomana kaini watu sovia twakomana ndeni we kumbea siasa kwou nendo muthocha muthenyani wo munthi na inde musesia otondo kuona kivila kiki vava guvene na kwa ni cha mundu Moses Kilonzo ulano we mwene kivila wandu ala methi wana mamutha me mwanya ko ile mbeta ya umiloni wa sua na oingi ni secretariat ndini wa presidential ndi chuni chama cha UDA ko twina keva house no member wa kumanga kwesi ya Kenya kwanza na yonzeani nukite twitha twikwatiania nake na indi my brother karibu tuambie na kumwanya ti waguyu kwe mundu wako no munde ambe ndakwesi na inde yityo kamulili kanyama sietwa na kamutumu sietwambie ni mobea kwa ula witho ambo no munde o we rastas ukwasia anda mbeze masietwa ni tawa Fred mbadha ni nye FM ni mutaalamu wa MUTETI na MOTONGO na ala tunena ni mwya no ne utavie une kana uke kwesua kana kwembua UTETI kana otongoi na kwa ne tuonga mubea nondo twakwata manongo kwa mani abaye kumbeni education MAITU alame kwa FM na Siasa MAITU alame kwa TV iwe imwe athoje mono baye kumbeni twazia twalika monango tiyuma lwa itiko na mosa kwa no sioke twalika boy mwe wa chuma muthelu nenai ngaleko cia MAKUENI theo na nina ngethi cia mheshimiwa MAANZO na mheshimiwa Erastus azani cia kuma kuya kundu kwita wa athiani kundu kwita wa maweli na kundu kwita wa kitise na mambea ibinda yukita ngono mana wa ikwingi na umoyo nyo yetho yokuo withia no cio na mambea nundu izu ni sehemu ya mheshimiwa MAANZO ni mukethi muno na ibinda ugire no mana ngithiu ngimwita na ni wambia ila ngwetho ngithiu ni mwite na niwo ila nguko wingi ka mwita na nacio kieneze la bandu beta wangune kaleko ya gitui na mambia kuwe kombeneze yo na ni mashambiki MAITU muno ma Erastus na MAANZO na FM na langi twitho ana mo yes pe na kena akomania na mama na ingi matongo ni mwana kyo mweta wa Chris wa kanesa na mambia ni mukethi muno na ni kwati ni moza ngethi iko ni twamuthochi nyonde kwa ngonde na kwa ngonzeo tulike kumbini na tuitambie mwe okwa uimondo twikana ini senesa kana tuimina kila mundu no kwetha yo na woni mwe na no kwetha ena musako kwa wina muthocha azandi na ende FM ela ingi wethi ndukathi wa chumwa ondo hachumwa twithaba kumbini muno ondeleva kwa ukai muthenyonge na wetweta na pana utabanyo wa ndeto tinayo ndetoni tuna tabana cia na ndeto yetu tabana cia tukaitu itabanye mheshimiwa MAANZO karibu nzamino ila kwa masitwani Daniel Kitonga MAANZO ula yule senator
wa MAKUENI County na nengene ndo ni wakili kwa wea wakwa na nituguthocha kila mundu Ikumbini. Yes. Nundu na Ikumbi yeye kala yithai. Yeah. Na kenda withi ni twanendania ndeto ila cia kisiasa ciende. Yes, na inde nikalimu muno ni wabikiana kumanya atu na ke mheshimiwa Daniel Kitonga Manzo seneta wa county ya MAKUENI na ni wakili ni watavia atu na ke Fred MBATHA mutaalamu na indi autono watavia kana Moses Kilonzo ni wabikiana kumbia heo nziani ni ukite ni tukiza nukwithia atwende obala kwithia atufikite ni voto kuende na ni Moses ni wende na kuseisa ndene wa mutandao ku ni wende na kwatia kila kiende heo nziani okite ku na ku mwana webo uvikie na kuthi uwete woni waku kana ikulio yaku kwa Mutongwe letu na moko isala Facebook ni Mutongwe TV na twi live then wa Mutongwe TV Facebook na then wa page ya FM ni Mutongwe FM page ya kwani Rastas Kitho kwanza mo enda like page aende uvikie na kufollow saidi yetu anena nia YouTube ni Mutongwe TV Stock FM official subscribe ti otumani wa kuvau masama vikavo ma kusoma otumani ngosoma na indi thini wa namba cia simu ni ngona vasi vakio ni kwa kunesa ndo ma radio ngumosomea twende na mbeloko na simu na wako na simu wethe wa TV kana radio na indi nenda tuambie mheshimiwa Manzo ni chuma kithiwe na maundu maingi mheshimiwa Ruto avikiana kueta cabinet yake lenete letwe avikiana kuoka mbunge valawona ivo aivingwa mbunge CLA na indi itina wakiu mheshimiwa Stephen Kalonzo amusioka ulani we party leader waku na edhiwa ayumi oneni wake na ulani oneni wa Azimio wa kuleana na kila Ruto na nene mbunge muno ndi mwithikisha mheshimiwa Kalonzo nona eviki na kwasia kana Ruto na nene amaondo ala mukule ala meothenya mwene ndeta ukwati ende avikiana kwasia ndeto mwene thiwe ando ingi maivikiana kumenyana ya muno ya kana wenda kusinda usakwani no nginya withiwe na kwa Kalonzo na ingi metho ama ikulie ni Kalonzo ya ziu ya siata enda tuambie bano mheshimiwa Manzo mheshimiwa Kalonzo ni waisiwe no yomba neti kwa opposition kana ngale kwa ya ulei na kulunga serikali ya mheshimiwa Ruto yuni tunoni yeti na Ruto kunena mbunge Kalonzo ayumelia muthenyoso na ati na kuleana na kiu ni kuona nya Kalonzo no ipangite neza ngale kwa opposition na no yomba neti kwende ya kuikala opposition na kwende na kuipanga mwaka ni wa 2027 na sekana la kula ina kuniwe na kulinga na katiba kala kekwa kwendo ala inge mbungeni na ala ni mbungeni kwanza mwaka na ngitana ya tiala anini mbungeni na serikali ya sawa ni William Samoei Ruto ula ni wa Musumbi wa Kenya yes kwa ndo mwene mheshimiwa Ruto ni wene ye asia binzani megalo binzani wanavalano no sia chama kimegela cha Somali na kina ina yumbe o kauta na kendea ni serikali nuna isia ndo pinzani mupyo pinzani musio upinzani ni watu ma serikali ithukuma nundu ni wona na sia maondo alama vitetwa na la serikali itonya kulea kondo wau kuzinga nondo maondo maiteju mheshimiwa Kalonzo amusioka ni utonga teju upinzani wese kuma Raila Odinga mina kutangazo kadanda na sinda kula hisi kusio sumbi yinde ya Kenya ina Musumbi kondo wau binola Raila watu wa na gotene ndo temu thelu weobo lakini nibe kwenda vanga uminge katika upinzani na kendoke thea wasija kwangelekanyo speech la na mwene Musumbi na ngube anu na kia kindu kema kisio na tungie athoko mangai mbunge ano kana pastor pana mukamba mana bula bulanganita na ndeni sio ndeka bula na Islam na hivyo okay na maso kama tho cha court Supreme Court ito ina ndwele na Court of Appeal na High Court mwani ya mheshimiwa Martha Koome mwenino wake Philomena Mwilu na pengine taongola yule tukie principal judge yes katika High Court ila si lobi kondo wau kindu kema na kisio na mundu aka kindu kisio no kutabwa athoko suma ngai mano kiebuna mana mbezi mbunga na mboya ni kwate kiuni kindu kitonya kuete wathimo lakini yu asisa uneni wake wamba mukube muno na uneni
whether wina sindo nini ila itona kunenewa kondo wau ni kindu twende na kupangithia na ile tienda katika upinzani kama Mheshimiwa Ruto dana likilo upinzani eo serikali ni ndana ibida kuona kibila kajua na tetea serikali ya Uhuru nondo whether no education ine na andini oneni ulana kana ilabisa na thauka no watasia kana we ana ingale kwa ya ulei na nijo kitumio na afiki ana kusinda na candidate wa serikali asindo yuko ndo nondo ne wasobisa serikali na we mwene wakwambisia kwasiendo upinzani mulumu twale ndo mwengo upinzani mulumu ku watatosia Mheshimiwa Kalonzo no yomba ni onenga no upinzani mulumu nginyanda teka ya mudia yomba ni tevyo na endape mundu Mheshimiwa Ruto no kia katika siasa ila siukite ni Mheshimiwa Kalonzo na nicho wewe yasia anengwa Uhuru na inengwa Raila nono masubia no kumapanga no mabanga naweza kuanzia heshima na masubia ndini wake matina thina kondo wau Mheshimiwa Kalonzo no yumba ni tipipyo okay yana kwa yana kwekanesa aya bwana FM tu ndeni wa point isu watozia Mheshimiwa Kalonzo utondo na asenika na wenu na yumile na asia ngamo wabinzani miaka 5 timbingi na yetina wa speech ambe ya president ayipingwa mbunge twamona Mheshimiwa Kalonzo ayumile kuleana na oneni usu na tase kana maondo maukwati maina neno maondo alama abata maina avikia na kuneno na avikia na kuleana na oneni usu kwa withian kwikulo ni Mheshimiwa Kalonzo ni kuipanga wende na kuipanga tondo noni Mheshimiwa Ruto avikia na kwitha ikala taweka lo pinzani na twende tosa kwa nini wangilile miongwele na ile na yende tina avikiana kwitha ayikuno kula siko noa na asinda kuno wana Mheshimiwa Kalonzo kwenda wikala bumo noni kwenda kuoneka muno upinzani kabisa ende na kunena nikenda kindu takiki na mwiki ki Mheshimiwa Ruto nikitonyo mwiki ya 2027 undu ambe Erastus nenda kuutabia tahu katika utaalamu twasia kwa angeleka ni Mheshimiwa Kalonzo yuto azia katika utongoi nebethwa serikali ile tongoeti ile yu tongoi we ni Mheshimiwa William Ruto yes na neba ile kwithwa ngale kwengi esu ukwiwa hala nini ile yiunga masia tebwa te kuleana na sindu ila serikali tekwikanesa kana zile serikali itanabikia kwika na yuko ni kwatie ngotabizyo banga kwya mabinda maingi andwala maitha maimando tongo we binda yukite ne matata ukethia ne maunga mata meo binge serikali kindu jambe kuleana na sindu imwe cia serikali kana kutabia serikali sindu ile tekwikanesa ni kwamba tasia kindu twita profile yes ukethia undu mundu wisikiwe ni kwa mwambatia nundu yu undu ambe mundu lo kubinga serikali ethwa abwato kusindana na muzumbi na yu izitwa yake kana bina wake wambata mubakaba ukethia yu kwangelekanyo ela Mheshimiwa Kalonzo Musyokoto na kwethwa ayazia hii serikali la yepoto ngwe ni muzumbi William Ruto pezi ndio itakwikanaza ethwa ambatie profile yake akoka pau yupa upe musumbi William makianana na kwa kwambatia profile yake kafika pau withia nundu abata muno kwake nundu pala yu uketha aithi na pala ene nthi makethwa maimu receive makamona profile yake thithi ulu na yuko kwa yu twasie kwambiane Mheshimiwa Kalonzo Musyoka ambite nesa na nina utabizi bana agwia ibinda yukite ya Mheshimiwa Kalonzo Musyoka ena sindu ile cia kwika rito no muteja etha no kwenda kwika lesi utetina undu ambe na agwia kana no tona kutwa ngone yake kana ambia ulei na zikala ulei mubagela ukethoza kwa nyunge kana akazia hii neka tanguthenge ya musumbi nekalange ba serikali ni yake na ibige bwinde fulani ngimeombona ngiyute yu sindu yu sile nisio waile kwetha kwete kwika masafu macho na sisi muno undu yungona baendewe ni wambiye yukwiyumbania ta ukwenda kuunga mangale kwesu yole ni kana ambiye kwithiwa aleanete kana aikanye serikali katika maundu ala ikwethete kwikaneza yuko akambizia bwa kazi ati nyenenda unga mayu nikanye serikali maundu ala ete kwikaneza
edwa ambidi bandu bazio ate obe ondu mongwenda withiene na atabia aethukizia maitu na cia maitu kwika maundu ma ukuleana na serikali nimenda kwithumia kwingi na bitha mwingi na mubaka mwingi ate yuzi ndizu amina kwitha wina cio nundu yuka sisia Mheshimiwa William Ruto ana lele na serikali lo nethwa nayo na yuko mingi wethia na yumbia ingi muno yuko ukindu yuke kana pe masaku maingi menda kwikwa na amegie kuma baza muno na onondu uzobite serikali wajondu uzobite serikali no kukonye kana nuna kuonisi okwanze mwaka nenge onetha ananena oyawiyo nuna nena oyawiyo na mundu ta speaker wa National Assembly nuna nena na mundu ta wetangula nuna nena na mundu ta mudavadi you isabu ile nda kwambia kwikwa tena muno yuko wethwa Mheshimiwa Kalonzo Musyoka ka mwati nyenenda yuko kwambia ulei na ngithi na uwo mubaka mwiso ena wea mwingi muno wa kwikalia mubangozi ba mesani au bangane kana olungane nundu ukwetha katika ulei nundu wenda isabu iziomo na wazi ti ondo wela hizi webitha muno ni utebye neza webitha muno yes Mheshimiwa Maanzo tuvuitwe nene amondo ma ulei no nginyanga liko ya ulei ikalea na kila chonde serikali yawe onetha ni chao kile serikali atwaze President Ruto anenondo aleko halui na yeso ongea eleana na no nginya ulei kana ikalea na kana ve bandu batoni obikogethethia ulei no kwitikana na serikali maundu amwe yavikia na kwika kana kunena ulei ndwa wetwa wepata muno ndu aleta uleana na kila kindu kila kibata ne kutethesya with serikali ni athukuma mwenende sio ndo awe bata munene muno wole no lei ni ta withuke yagwa muno ke siasa kwendu alama kwete serikali ndo ando ingi me serikali makathaulwa ni mathira mwenende na ukethia maivikika kwa hiyo pinzana no sola wewe Mheshimiwa Kalonzo Musyoka ezi serikali nesa muno ni wezi kila kiende ya kotini ni wezi kila kiende ya kwa musumbi na niwe sikala kiende ya mbunge nesa kwa na niwe se maundu maingi no na wi ainene ange wa ya fertilizer na electric yumete Morocco na pendenge iba uba kwa na Morocco indwa na mathina kwa ikindu ugatha no kuelewa uito ona serikali ende nda kwena na muno uleiti kule ne kulunga serikali kuyenda ikalungu kwetha serikali ni osalaine na ithe ndani mbesa cia mwene ndisi kwa abandu ni tamukiwe enda sisile onzia onenda ni ziba ni cia tamuka kuma tene wethe ya serikali thi chonjo na serikali yukia cia muno le inundu alimenda mainene mawia alama to thakwe kwa mwene nthi kwa hiyo le wate ya ukethia enda ni kindu mungenda kwika ni chie kwa kwanza asiombe kwa ibindani kulinga nondo siasa siye na wasija to mundiro ni president endete Homa Bay yes ndo naona ngaba na Homa Bay ukana Kaluma aizi ya Mombasa kiwe ndo na Kaluma kwa lakini chalo chake cha kuthiko monda Raila Odinga ndo nduma na kunyiba kwa Alfred Mutua pala Mheshimiwa Kalonzo watu wa minister wa foreign nonzenge ya kumonda na abigagwa ne na wethe anota bengu yindi ni kwa center wa chunga hawa ngusubia Raila Odinga na nisubia Uhuru Kenyatta no twetele tetone mesubi wata bwana FM tunani okiuja President Ruto kwa sana ngusobia retired president na former prime minister Raila Odinga tuvo leini ona no sio ole ngale kwa siasa nini nene na mutumi wange ba ambia hiki keto au le ndio believe ya ino le by opposition ngale kwa yala nini eta wanzangi Mheshimiwa ngale kwa zihama kema uona no nginya ukalunga kila kindu serikali yani kana wailo kwa appreciate wilaze kweli bao serikali yako na mesa omonde yube ondu mwa abatai na wege ngwenda ukweta pa wewe Mheshimiwa MAANZO aweta katika yo monango undulo nena wa weta wa kulunga serikali kumelunga nundu besindu sike bathukanyo etona kwika siendete otena
undula waelezo iteja mwenende na ya mina kwika kindu cha muthembozu pe bata ikalungwa yukwangelekaniyo yute te obatu kweta okunena ukwa mwenende wa Kenya wonde balawe no nasia yisia no sia yisia kwebinda yes one kana be undu kindu kicha bata kita wa mutu kitona kuthea na kindu yuni ni wazise kiuthea wise kiuthea okay kidogo Ruto mheshimiwa Ruto mondeo mabei au mara kunena nenende neba mama ngemi muno yolo wa mutu amea tulieni nitapanga hiyo maneno pe patas eva utongo yula wiwa wandi ukekala wilungo witabwa ati nipa kweto okuwe binda ya muno na ibinda yikweto okuwa ni nende ni makwete kuumia nundu uwe ni gosu aya peke nikikweto nene wa cha kisoma yikoto cha CBC kisoma cha CBC pezi nubingi chacho sitengwete nesoke the abaziki we chaile kutha kithiende ya nani we aba serikali yaile kutha tabiti enende kamata byati ndiende teona yuko pata wa kulunga serikali ni pata wa ile kwitha wipo kwa kilebinda na nendo gutebya mabinda maingi serikali ne dia onzea nundu niweze mundu amina yakala kibela cho sumbe na yetha na usumbe peza mundu okothete kumilwa nundu usumbe no mila muno pina no mila pina uzita wapina no mila kwa uni penda ape andu megutabia ula wikibela ni ati ona kau nutongoetie pe bandu utona kwitha utaendete nesa yes na kila japata na ati ti ai muzumbe kana ngaliko ila ikulunga serikali yaile kuleana na kila serikali kwetu yaile omilunge kamitabya ati pe undu mukwete kwika na ni museo kindu twita abareto ni museo 80% na nayo lwa kumika na miongo na lwa ya ni museo lakini pe miongweli yulwa thiana thiu mute kwika nesa na yu ya wiru ni umulunga kumya yupa upe miongweli mani maile kutha muthika nesa na mwenda mwigeneza maile kwizila nzieno ni kana withi ene ndili matetheka kwa utia tie kana alama yako ndo apata wa kulunga serikali maile kutha mepa kwa ndo apata wa kulena na kila serikali kweti chonde maile kutha mepa kwa ndo apata wa kutabia serikali undu baile kwikwa na withia ondu tuendete kila serikali eka kisio pai thina kwa asiati muzumi ni wende neza na wende serikali neza tina kuna neto ile kwa na press statement na press conference mbinge sia angaleko ya ulei yumelia na kueta kana serikali ni kama ondonesa neto ile kwete la tuone kiu neto ile kwete la tuone kiu ateo muno kindu kila cha pata katika angaleko ya kulunga serikali ti kwekala ndeme kunanganizie moko muno ame nitwonie maendeneza kiu kiweta wa Ikumi yulwa thiana kana imwe yulwa 10 miongo kenda yulwa yana pesi ndu mingi zithasie po cia ulunga serikali na miongo kenda yulwa thiana kana kenda yulwa 10 twaile kwitha tuyona ngaleko ya kulunga serikali masieji sindu nundu ona yuke kala nthize zilo ciele kwitha sikwenda ulungwa siebona ni mbingi muno sikwenda kulungwa ni kwale no kwigwa undu baende we undu kweta nena keweno ya masiezi undu maza kuiwe ngaleko ya kulunga serikali itha na zindu bingi muno cia unena na maibina kana makweta unena pai thina kwa asiati ona kutwika pe bandu serikali itaendete neza nitume tungio mubiana undu akuona wewe mheshimiwa MAANZO asia kana serikali yambite na kwiki angaimbe uzino ndo wete to mathayo thanda tumengoro na itatu no gatungelelwe ngiluka 12 nyangwetatu nemwe kana we kiangaimbe maundu alange makati ya nesa yuko titi paithina kana ti uthuku kwaziati ona kau ni tukuona wonzwi ba te undungite no ni amwe kanesa kuwisila yopa umwingite ndo wabuthemboso withi anundu ucio wo pata wa kulunga serikali tikuleana na kila serikali ekwete kwika ati okila ya tetwa leana nacho na indi kiucha amboya nekelo cha bata muno tunoni president Ruto ona akomanite na cabinet ala mayindi kana CS ala methiwe maumala no kwanza no na aboye asetwambie na mboya siale yake mbinge ikothete kwambia na mboya mheshimiwa MAANZO niona mundu Moses ni wabikala Moses yailika mheshimiwa MAANZO kiu mheshimiwa Kalonzo na AENI aingi ni manethiwe maichoza na mawoni kivothokanio cha kana mheshimiwa naisie ketha nwenda usindo sakwani no nginyoka nena nakwa
na indi angenaiwa maikulia Mheshimiwa Kalonzo ethi tuna Raila kwa evinda yasa Raila ndezo sindo sumbi na no kwaze wendo sinda nene nakwa ni chao yani ndetwezu yani kindu kikela kwela wekata Mheshimiwa Kalonzo nunekadile mbunge miaka mingi muno na niwonete mosumbi kauta ono sumbi wa Moi na aikadika usumbi wa President Kibaki na minister kondo wau niwese serikali undu ikawa na kusinda kula imwe kwa imwe kula etina wa kula okelobi ndo isinda kula mbingi no mbabende bekimina Mheshimiwa Kalonzo no kula kwa sindo hizi mapinda maingi na mina kukulya aisongewa muno undu mundu waileta kwika na kanda withe ni wende na kutongo siandu na kwendwa ai mathukuma na wethi akula tina wakula no wakonewa ni wese 207 yes ke Raila Odinga support ya Mheshimiwa Kalonzo la taina ODM Kenya yes Raila ndo asumbikie kwa Islamu 2013 keka Mheshimiwa Raila hizi Kalonzo tosha Mheshimiwa Kalonzo ndo asumbikie na 2017 utaguo na 2022 2027 akatamuka ndeto isu ni kwata no kwende no bebuku munene kwa kila kiende bindani ni kana Silikali no niende na usauka na thina maundu ina menye nyuma ingi okethe akwina o mathina wene na kindu kimwe gituma mundu atungwa ni kwenda uinena ugo Mheshimiwa Kalonzo ndatha mundu kindu teika na Mheshimiwa Kalonzo ni mundu weyumite muno kwa Ngai okay mbe kila kiuko wetu ni FM kethe Ngai mbe yes kwa uigeta Ngai mbe no thukumita andu nesa ni jao gituma utokune wakula okay kwa gitumi kiu ni chowe unanena na no kumba usu kana ndanu kwenda uchoka kibilani ukatwika lende ngutae undu uchoka kibilani kimaneze nomba koka thukumano all right no thukumawe atawe awankai ndukawikie okola nthini nundu mwa wandu na bai mundu utene na bai mundu tasia yesi okay bwana FM kwanda tekemwe yulo wa kiunike na tukibalawe bwana Moses Kilonzo yulo wa Mheshimiwa Kalonzo kwa sasa iwe ndo zinda nena na waneza uyu ndo mwe painzika kana Mheshimiwa Kalonzo amusioka na utuweka mwingi muno wa uteti na wotongo baba painzika wenda palona ize wenda kuzinda ngulioku niguo kana nutona utandwa ingi muno yulwa uteti na yulwa undu mundu utona mando uteti na undu utona kwekala utongo ine nake kale binde ya sanundu ni kwatie yuti unena eka ni kwatie Kenya eka Mheshimiwa Raila Odinga ula tutona azia ni kingpin utongoezi mbaya yake binde yasa na unengetwe kamuti kauni mbaya yake binde yasa pai mundu ngo utona kwetwa tutona kwasia na utusia anisi na Mheshimiwa Kalonzo amusioka na ni utabia neza tiaika na ukambani baitha atongo mebo ingi muno lakini ni wona niti otuweka mwingi muno wa kwethwa atongoezi akamba ko kiucha kwasia kana ukenda utao wa utongo ina woteti no umone chune correct okay utao wa wenda usinda muone na lazima usinde kiune kendo gege kebathuka chuge no gege bathuka okay ni muvya muno bwana FM na ine bwana Moses kalivu asongome asia better late than never ni weso bika ni twetwambiye na thasi kana ni wambe kidesha ni ukite buyonziani na yu ndienda kuthocha na ndio thocha twithe twanene maundu kauta ni withi wona maundu ala mekikie chumani ki maundu ma cabinet maundu ma Mheshimiwa Ruto kunena bambunge ni kubingwa mbunge na ndi Mheshimiwa Kalonzo kweyumilia na kusoma taarifa ya azimio ulwa kuliana na kila kina neni wa yasandana neni maundu kauta mabata kwa mwenende yu no kule yakwa nondu nile tuna twambia no ngukulie o makuli asu nikendoze ya ni wa magwara ne shemwe kwa imwe no kona Mheshimiwa Kalonzo kwikalangale kweno ya ulei kana no yumbanite kwanza yala yalete kwikalavo watu sisi ya ondo na yumile na
kwazi nengwi kala ba myaka 5 timbingi kulonga serikali no akingi no kuona no sio le ukakosoa serikali ochonde serikali yanena kana be bandu bailobika ngale kwesu ya uleika nasu nini makavikia na kutungia serikali movya nondo wa maundu ila yekie maseo. Kindu cha mbe rastas ni asanti na ndiambasi ya nepole kwa musia isi ya nondo wa kwa mbobika ni musele lakini no maundu tute yo tuepuka lakini ngaine watethia na nena bike kumbini yukindu cha mbe erastas Musumbe William Ruto speech yake mbungeni ina speech ya matumaini manene muno Erastus ekangutabia ila ukambaona wetwa vandu kana wathoka kundu kana wathi vandu maybe matangani andu uke withie andu ani mekuya no inengwa microphone unene namo kindu cha mbe ndeto ila waile kunena baunisi akumaka kukindu cha mbe Musumbe Ruto speech yake inambie kwete matumaini kwa nthi ya Kenya na ekangutabia pa ikindu important kana pa ikindu cha maana muno pyo ta kwamba kuikia matumaini nthini wa binadamu yoyote akamba umanyai juba utuelekele yu tuelekele baseo akamba itha junela positive mind kuma yuto yambia ukethe yu ikwatio ni walika nthini wake ukethe yu ni wamanya yu nthi yitu yukuma ba yukusonga nambe nitwambia utambia neza yu ni yeye na itambia yambe ya Musumbe Ruto na speech yake Ndisi wakangalia no inge ya Kalonzo ya kui position ngali ya opposition ngali ya kukosoa Silikali. Kindu jambe rastas ni wa ile ambaye kulia hii. Ikosoa hii ni wethuki ya uganando. Nese no wethu ikosoa lakini ina weweka. Pare mundu kukwethukisia. No sio tukamba kulia hii. Kalonzo na fan base mbeanu kana ena umaarufu not umaarufu kana influence mbeanu ya kwethukiwa nandu aikosoa Silikali na makamosa serious ukethe andu ni mona mundu ukukosoa Silikali serious kindu cha mbene na mbiona yuma kosa manene pyo Kalonzo lakini nigenda wete makosa make manene mheshimiwa Kalonzo ni mutongo yithitwe kwoko ebinda yasa ai minister ai munini wa president ni wangamyo osumbi ukamba ni thitwe na ati ingi ayumbe na moingi chama chake nigene gogro ni kwatia kuyalama kuona yu kwisela kiuna na bikiana kunene Kalonzo ni mundu tonya kwithukiwa ni andu ingi na ati ya ingi ndinaleana na mawoni masu lakini yo sinienda umakulia ikulio themwe nezo uisindanithia team ile siethana athauki 11 na saidi eno ingi 11 ma football tisawa athauki nimeanene yundo twanyasia team ini anenie uthauki ainundu yu athauki on the 11 be mwe na athauki 11 nangi 11 ne ikuno ambao 10 yune kwitio kwitha Siasa tondo Manchester United meokwa monde ndienda 6-3 ende nezo wa manyo yu ekangoraje kindu erastas no with the way Siasa ni ibinda Siasa no with the utuyobo kwa ibinda Siasa kuyalange masumbikite lakini uyethia bado andu yes ni makwisi lakini nese be tofauti ya popularity na following no with the we popular lakini ndo ina following nene yuki une chongu weta Kalonzo e popular ba imundu utamwisi lakini following yake concentrated ukambani ombaini yake Kalonzo timundu wina following bandu ta Central Kalonzo timundu wina following bandu ta Nyanza Kalonzo timundu wina following kundu tatukana na wezo sisi kundu ta nakuno Eastern kula mundu tafara maalim wa unasindie na kivila cha Wiper ndane sinda inundu Kalonzo ni wendetwe anasindie nundu usuyuni fara maalim ayani anasindie ta wemwe wende asiyo
you ekangota bia you ende nuke point ine yakwa. Yes. You Kalonzo ni popular lakini nde following nene kila chatuma Raila either a strong ta opposition leader ni following yake the other new cost ni kumwithu kesi ya Nyanza ni kumwithu kesi ya ilobi ne lembete nene zi kumwithu kesi ya ukamba ni pia ni kumwithu kesi ya kuya western kwamba luya ni kumwithu kesi ya lakini you Kalonzo ndena kimu. Okay. You kanuke kosana zile ni noni ya Kalonzo inene pyo ajeka. Ibindezi una kosoayo. Erasta sekangutabia kendo. Ndukosoa for the sake of kukosoa inekenda woneke yune wakosoa. Ketha no lilikana Raila aikosoa serikali. Raila aungama akasia hii. Mbemba itu iwenesi ya Mexico. Tizi ya Mexico. Ni A, B, C, D. Naona. You Kalonzo hii. Ayukila yasi hii. Nituenda tuelewe hii. Tenda yesu ya fertilizer ina iliata. Yumandu ba ta opposition who keep government on check. Keka nusi ya isi on behalf ya mwenendi akamanya fertilizer no lusani. Then you akoka you mediani akasi hii. Ila fertilizer unoni ya mwenengwa yunenda umunengo uwe wayo. Fertilizer su mindo procurement yayo ineki wo ye no lusa ni ba sijui nini na tuivoya DC yae na EACC na alangi onde mati eki en ona ni yu ela yetu kiwa lakini yuko kitaunga mota layman takwa na kwasia hii fertilizer ni wiwe nito ni fertilizer kwa ni to kolya tuonwe fertilizer zu wangi hata of course vai mundu utakulya chuo naku you ketha Kalonzo akane nao kila mundu yote otonyo nena na pwe po yuwa ya makisi pyo erasta sekangota pyo we pu Kalonzo yuwa oka akaisi ya makisi pyo nundu yu no lakite ila edge ya politics ukethia nuku kuna siendu undu yu politician wa kiwango chake wa ile idha haikuna na ekane minukelie ba yu ando alango blame pyo ni advisors ma Kalonzo nundu keka ni ma-advice ya Kalonzo siendo taisu na kwanza no sio umunde ni na MAANZO wana na ngaino mbigo yao tini tukomuniti na MAANZO mala maingi keka ni ma-advice ya yu Kalonzo siendo ni taisu na MAANZO SENETA va ni lawyer ni wisi no asisi siendo siendo lusa ni na akasia ni na sheria na akamanya ona Kalonzo ni lawyer ukethia aje Kalonzo mheshimiwa Kalonzo pape kendo kiendi wrong akamusomea katiba Kalonzo akasisi akethia nundo na kene senior council ukethia yu ni ma advice Kalonzo na lainezi lakini yu malekasi ya Kalonzo yu mesa ukwatilela Kalonzo mayeti ya kula ekangotabye yu saa yu tu yu pai mundu ukwetie ye Kalonzo yu Kalonzo atsembete weweka na icho kitumi ukuona yu any mistakes isu singebete ni muvya muno mundu we Moses naona woka na wambia nangia yolo basongetwa na ndi mheshimiwa MAANZO mheshimiwa FM by the FM on a light note nizi nini thuki ndembe au kundu ngakoma na wanando nini ndi tembe ngalekozi lobby ngalekozi pipeline na makai mayazia FM notonya kweza kuka kaonga babaye mbakazi south tukamone kula ando mayazia no FM kwanza no tumone kibela cha MP Samuel miongole na ile Samuel Wambe Muswa Wambe Samuel Wambe miongole na ile no tutabia Muswa Wambe na wakele welete undu ndabiti watwikie musumbe okay kuno rwiti kasoma bao no moyo alato soma Biblia pewa Samuel Wambe kilungu cha miongole na ile na Muswa Wambe na wakele Mondo musisi ndi ndino wakilungu cha kumbea siasa Mutongwe TV Mutongwe FM na ine yune enda kwambosia ne nyumu ya siata na watu anena munova no atongwe ni mane na kunenda kuiwa yuwa siata yulo akila tuende na kunena ni siasa Facebook ni Mutongwe TV Mutongwe TV hizo ni Facebook itu na tu live ndino Mutongwe TV wabikavo vikia na kushare na witi otomani wa kuvune ngosoma ni ngona otomani maingi mono vande no live link ni bono kito masoma na ambia ba Facebook enda page ni yakoni Erastus keto kwanza mo wambo ndavye we no likile kombe ni na woni wako ni weva na oingi ndeni wa page yetu ya Mutongwe FM hizo ni page yetu ya Kamemeka Radio na oingi
via YouTube twe live ndeni wa YouTube Mutongo TV Stroke FM official. I subscribe na wiviki na kutumia ando inge lingi wese ya na mone mavikana kulika ikuombeni ile itetu kenda imwitano namba otumani makuve vainde vi namba siasi musi eva akioni yune soma otumani niambia na Facebook nuke YouTube nuke ile itetu kenda imwitano na indi ndiosa simu sienyu kwa uni enda tongo yumo vigena kwithukesia na mwene ndi wasya wono ndo na mone matwithukesia tuinena na nienda kuambia va Facebook niambia na mundu weta wati Mutongo ipatu muane boys pamoja kawa sukari ngelesea tongo ya suwe wenzangu na we matavia mekese usaliti mheshimiwa Kalonzo na we tavia mheshimiwa MAANZO akulie mheshimiwa Kalonzo eke uvindia muno ambie siasa sia 2027 na nitu kwenda kuona enena kila ivinda ndakese kola Mheshimiwa MAANZO sino utumani waku wa vikisi mheshimiwa Kalonzo Wycliffe Mboko yasia Erastus kwa kule MAANZO undo kivila kilaki na former governor mutua kiete maendeleo va okambani ni tuonene yulwa slots ya cabinet na tuonene yulwa distribution ya slots isu ya cabinet okambani ngotabisi tuena ile twase ile na nusu nondo mweshi Monica Juma asetu kuyo kamba wa mwingi na katwa wangalikosia central na indi T cabinet secretary indi ni Mutai ni kwatia ni Mutai yes kwa maundo maili tuke kwa Paul Jackson yasiati ikumbia siasa kwa kitu central Molango iko poa na tuko pamoja Rastas je na Akinangilu na Karua na Raila na Profesa Kivutha Kibana wataenda wapi pia mimi sijui. Haya tuke kwa mundu wetu Abedineko Munyao MAANZO ekavyo Kalonzo athana kendo na hivyo ndo kaingi okay tavia FM ezimati muno Wycliffe Mboko Ruto is the president for 10 years Alex Kilonzo ingia kazi ya salimia bwana Moses sana najua atatuleta pahali pazuri kama mwana UDA aya tuke Wycliffe nasa otumani mako munoe nungu ambondeke kana mbozo mangi ta Manuel Muthama Ruto is the smartest politician I have ever seen. He always knows how to work, very smart and very much composed. Mimi sio ati na andamaini Kalonzo for him to win against William Ruto we kavalabda maybe 2032 naye Ruto mwenyewe akisema Kalonzo Musyoka tosha he can be a president at the age of 78 if not let's forget about it okay haya tuke kwa mwana wetu Jack Muldoka Erastus tavia mundu we Moses wenu onemiwe ni UTETI na keka na dana zindi mundu ndaneta sia kivela tuo Moses baige vela oneta sia tuo kwa matavia nuo by the way title ya gueva and then what do UDA meona oneta sia kivela during campaigns ni na ndene wa presidential campaign team na kwa yune ndene wa presidential secretariat presidential secretariat ni wewe ndaneta sia kivela we fani ona ndo inge kwanza ineta makukia ama tianie Augustus Mwambwa lefti asiati Erastus tavia mwanosu ukubwa Kalonzo embone with opposition muno atu iko opposition leader na ayakana na Kalonzo is a national leader and is popular in all areas haya pia mundu bana agetwa Jennifer Musyoka ekai kunguswa ni ava kwa nesi Azimio Oka maundu ange ndivo okay Erastus unaitwa Devi Moli Erastus Kalonzo advisors have been misleading him all through the likes of MAANZO and others. How do you support someone for over 15 years and cannot keep their promise? Makulio mogit haya nivata munona MAANZO anena achawo alafu UDA asu aye Charles Tony kiwanza nenge tuyaisiwa na akilia nethia na tiwa moko elewa tu mashabiki monde megombe metha amezi wewe na nege dash etha bende tuitatamuka kisebeni Chris wakanesa kwete bwana FM muno sana na umwambie hata akitaka senator wa Nairobi atuambie tutampea sana from pipeline wakanesa
Erastus kethia MAANZO na we mwe hakwate Kalonzo kuoko no Musyoka inone Facebook by the way zemba Facebook automani wako ipa na ithandu eso ku follow page itu ya Mutongo TV tuosio ndo wavika ko ya etune ukakulwa ni uta follow page ya Mutongo TV na page yakwa Erastus Kithuku anzo bona ko yoro like page yakwa na we follow nikenda wese thia ni twende na kunena ni ona katikati ya wiki tukende na kunena ni aya tuke bakwa mundu unitwa John Muthui tunde nikiwa ukunda diani show iko sawa Erastus. Thanks for Ruto giving us 3 ministers. It's good move. Kenya Kwanza government will deliver MAANZO and others Ukambani elected leaders to support Kenya Kwanza for benefits of our lower eastern. Haya mwanaozoea kwa diani wasalimie sana kule netuoka kuna FM na MAANZO na Mose githisi SENETA MAANZO ni mukwete nesa niva embu ambia hao waheshimiwa wamwambie Kalonzo ajibrand mapema. Felix Musyoka Kalonzo ajibrand mapema aanze kujipanga sio ni woni wake. Nyeta mwana Azimio ni baba na Kalonzo nothing else. Netele 2027 tusa kwa Kalonzo ta president wa Kenya usietwa Eric Kimwele. Na hende motomani atatuma Facebook nikenda ni sembe YouTube na ndio sasa simu siano ndona kwa ambe yuko na simu na basi simu ni suva ukione kwako. Kalonzo is our next kingpin but anaelekea njia mbaya. Is our kingpin is our kingpin but anaelekea njia mbaya. Usunoni wa Den Lawson Podolski masito amenyuma. Haya utumani wake le tabia Mutongo usuwekite miwani anena nesa pio eta wa Moses Kilonzo Chalo Losa na ndi wa muthianga lekwa ya Facebook nikenda nithi ngaleko ya engi ya YouTube kibila kila mutwa unanengiwe ni chake na keke in quotes stare teacher kotethia mbaya mukamba nituka vaube leo tunene kiu ulwa cabinet slots. Haya Facebook asanti kuondoa maotomani menyu haya iwe kimpetikileno kwa YouTube na moyo mekesea sia nikumu tio sio mayome onamo YouTube ni Mutongo TV Stock FM official subscribe na we share link. Haya tuambie na mwana wetu wati Festus Muli mwana uswa UDA sawa kabisa. Haya sila moi wanagazi akasia mwe mwane na nesa neva au ni mwene nesa neva mwiki nindi nabika kwekayu nethukize kidogo wabika na bye kwa thoka wabika twita ni kukwati mpaka moja kukwati ya siwa nginya moja kaboko za kawo kanyo sasa hivi matoe tupaito ni Felix Musyoki ngedese SENETA MAANZO ni mugwete nesa niva embu ambia hawa waheshimiwa wamwambie Kalonzo woma Facebook waka YouTube mwana wewe bitiwe yatu kwa maana neno ka embu by the way tukekondo. Haya nela unywa chai Macland tu yasiati Kalonzo can't outshine Ruto akiwa opposition alikuwa analipua vitu hadi anashtua uzia cha Ruto opposition analipua haya tuke kwa mundu ungeweba comment ndo misibievu niona message ni Siasa na mweko nazimu yu ambe yoko nazimu Mutongo Mose sawa Macland tush nye ne kulia karua aendie ku na niwe waile kwethiwa opposition Benson mwanzi mwana ozia aja karua no ile opposition vile kwa ndo mwa kulia Mheshimiwa Kalonzo ni wako na gamuno hizo mataarifa za statement za Azimio Raila yao kwa Karoeva tutoka tunene Mheshimiwa MAANZO. Aya Moses as need it Kalonzo anenie kindu kinini kotewe next time ajaribu kunena ta kingpin Solomon Move kule FM niki otede active social media ana kwandize na labda mutabi FM wona yokuya ndo menda okwatia muno social media okay ngedese FM muno ni nake kanisani wa AIC pipe na ungelese ingi MAANZO na umu ya chothe twauma yeba tengwe na Mutongo uzwa UDA ayamba utina ni Andrew Kizi from Kathamboni kuya kwa MAANZO wewe Kathamboni Kathamboni aya huma Kathamboni uma Kalonzo no kathi Kathamboni na ende hivi
Kasuya ngobe naendo hivi kakuito Kanthuni. Oh, Kanthuni. Na waende yo hivi Kanyonga. Kama hivi Katumbua. Naendo ikela nilo hivi Kanyongo nyoketui. Kanyonga. Wale Kanyonga na liga nanga watu negeta angale wezu tena enzi yomo. Ya mutumia unawete kanita utiwe ni thayo kumana nanza. Kanyonga uri na kumbe wa Kanthuni. Kanyonga yune wa Kanthuni. Kanthuni. Ngweza watembea angale kwezu. Ni kwate ngukata kamwana. Kunu kwa toke damu. Okay. Aya. Na hindi yune ndatu wazezimo. Ndatu wazezimo. Kanini? Webo. Aya, niona kanini omundi ni director wakwa nione ngaisimo na nozuya nina kwebuga yu yate simo. Mbia yu twose simo. Twedugeze na mome asiata. Aya, twetele simo. Era sasa vya Moses atunge twese kalonza tawa kingpin. Aya. Netele simu sienyu era sasa ngedesha atongo ya simu no na bise mwana osuwa UDA eke kukoma aileka azime Silikali ni madhendungu sienza we Kalonzo prezo 2027. Hello Mutongoi toze simu ako wasemba. Aya, hello Mutongoi. Hello. Ye twinena now. Hello. Twinena now. Hello? Jose kwanza yezi wazi hapo. Hello Mutongoi. Aya kongo mwiwa. Adiba. Kanini? Eta sasa Kilonzo ona kivela. Hello Mutongoi. Twende na kosa simu. Hello? 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 Hello. Hello? We. Aya. Kwa yati ongit. Hello Mutongoi. Hello. Tuenene tena. Charles. Charles ukuma ngale wayiva kalibu yekombene. Kaya baanza ya FM na Mutongoi zungu kitamacho ine. Ni maketheka. Na hindi. Ina kuli ngondo kuli ya tatu. Kuli tafadhali no yongelanga wasema nini tukiweleza. Yuko ai. Ina makuli ya tatu ngondo kulia. Kulia. Ekuli ambele ndo kulia niki MAANZO kana. Imezla maize muzala MAANZO kana wife and pay ICA ando mama tena cha muno. Kuli akeli ngulizia FM. Niki wetu we mba aitwa ni mutaalamu ebo. Lakini hizi au mziaje ndesa na wena bala weketa. Niki uronga maka dinesa. Undo wasija FM maibu mwena wa ya opinion vote hizi tumbele kai cooked. Okay. Kila mundo ni wene. Na bina ndo hizi ya na wena ngazi. Mimi ndo ndo banga kule ile ya wana ni wanja koya. Sisi yoso sisi anda jo ando apod maruto no ne ta yang tak. Kama marono kule ya wanja koya kwa wewe banga ni tawe. Yani wo kwaje. Ada juga ya ichago. Aya kuli ya katatu. Kwa wewe mnaonga baya kati. Nuko kusongea ya katatu. Ana ina na kila jainite. Ya Moses kana wanalikuwa kwa Siasa ni badili kusema no na congratulations to him. Aya. Sawa. We, aya. Okay, tuke simu ingi. Ni mawoni mayenende kila mundu etha awoni kibathukanio. Hello Mutongoi. Hello? Hello, tuenena nao. Hello? Tuenena nao ningo kwiwa. Hello? Ningo kwiwa. Akwete kwenye tukisa TV ni tu. Aya, wako nazime kwa kwenye tukisa tafadhali. Hello Mutongoi. Hello? Ninena nao. Habari? Mzuri sana. Mimi napiga nikiwa Roiro. Ukiwa wapi? Roiro Kiambu. Roiro Kiambu, karibu sana. Zilibira jua nakwambia na sikiza lakini siwezi kuongea. Nimekukumbuka. Wewe ni fan wetu sana Sasa? Hello? Nakusikia, endelea. Mimi nasema hivi, Kalonzo ako sawa. Kalonzo ako na watu wanamfuata sana. Lakini shida yake ni hao ambao wanampea mawazo, wengine wanamdhiri. So
ningeomba waweze kubadilika, waweze kuona hali vile iko, waweze kumpea mashauri ambayo itamuelekeza. Hata kama anataka uongozi, hawa watu ambao wengine wako karibu na yeye wanamsikiliza. Hiyo ndio ukweli, lazima tuongee hivyo. Shukrani. Sawa. Wasalimie sana Ruiru. Aya, sifani witwe kumanga alikuwa Siasa Central. Edha na ito bae kuombeni hakuna azimu kila wachuma. Hello Mutongo TV. Hello. Osindio mwewa. Ndio nena. Kanini mo kwewa na kwandi kwewa. Hello Mutongo. Hello. Ni nena nao. Hello. Ni nena nao. Hello. Hello ningo kwewa. Ni Mutua. Yes, Mutua. Ni kunete kuma vanhu vera kasikeo. Kasikeo. Hello. Ende ya Mutua. Ikule hapa ni kwa Moses Nenda mukulia kana Mheshimiwa Ruto nondo nonata kuweta president wa Kenya. Ni president wa UDA kana ni wa Kenya onde nondo kunena nondo kwana nyamba lama na mukulie nota mo kumatete. Aha. Asante Haya. Na ndi Ruto inena omundi. Ngaleko cia homa beni wacia kana we thukuma Kenya onde meanene ndi Moses no kusongia. Aya tuweze simu yeba. Hello Mutongoi. Hello. Hello Mutongoi. Ikumbi ya siasa. Yes, inena na ndoka kuma mwingi. Ndoka wa mwingi karibu muno. Alongulisia ataalamu asumo onze kana mara to so bakalonzo ite takamba. Kana mera matutete nzela ya ilite. Na kana ite takamba mwingi. Ivinda ila lutona iko nito tunoni otanu monena mundu apiri akamba one. Kana atati ochangi ya lutona ito mpaka tuewa moyo makayo ni maitu. Ezi kana luto noko fika nesa mwingi. Ikiri na ila kalonzo munini wa president. Ndondo Afrika ona kiwandu mande no dina ona tuyako hata mande onamu kwa hiyo hivi zinaweza kana yundie tano tena after 5 years. Okay, ni muvya muno ndoka wa mwingi we hatu hametoki amina asante yako na sindo nesa ndana yetu kisha aya toza simu ingi bano toza simu itatu kanini nikenda twende. Hello Mutongoi. Hello. Ni nena nao. Hello. Ni nena nao. Aya uzi wa Semba. Tuoze simu ingi metuki. Hello Mutongoi TV. Hello. Ndeo nena. Erasa zingedese MAANZO na mota wito muno. Hello Mutongoi. Wati ndata. Nesa tyo iwe. Wati ndata. Nesa tyo iwe wati ndata. Hello. Wati ndata. Nesa wati ndata we. Ai we. Sienda ngevi. David Mwe mbithoka erasa zingedese MAANZO na mota wito muno na anoimea ithie akamba twe na Mheshimiwa Stephen Kalonzo Musyoka. Hello Mutongoi. Nesa tyo iwe. Hello. Ningukwigwa. Hello. Ningukwigwa. Wati ndata. Nesa. Ngwa kwao. Ngwa kwao. Wewe kwa mwana nesa. Na newa ujungi na mwani anena nesa. Kila kifomba kumba mundu hizi mwidi. Otambo kulaida kwa mwamba kaua mbwa. Kwa ukalongo mbako kuna vitalungu nikuwa mwenda. Kwa mwenda watu mwenda. Na mwenda kwa kala kalongo. Na kuwa MAANZO. Aya. Balango. Mundu kwa 2027. Sasa kipatu. Aya. Mundu bakuwa bamuzi. Asante. Wana na vitu wengine wabini. Tuwaze simu ya Muthia yu. Ya Muthia kabisa. Hello Mutongoi. Hello, unana mbi kuma Kiambu. Kuma ba? Kuma Kiambu. Kiambu, karibu sana. Sikulia kwanoje, nino kule makuzweni. Kulia. Sikulia mbe ni kulia kana Kalonzo na katoneka ando mpaka silwa mbesa mpaka mueba. Ando meba? Ando ni ama waipakano matilo mbesa mpaka mueba. Ndo watu madeze kinda yaka. Ndio ya keli.
Hapo kumima Silikali yondo tenambi ni mene kama silone mbono 20%. Kaibani ni ina kule vingi mwe. Asante. We aya twamini abo na twamini anangezu ngale kwa simu naende naona ndo ngimende na kunena ndeni wa page yakwa Erastus kidogo kwanza bongo ye like page na we follow o mituki nikenda twende twende na Kilungu Joseph Kimumbe asya ni kumbini ndini kuma Masinga sub county Masinga Central ya MAANZO mata ya Kilonzo nesa Mike Omukenga pato mchelsi asya ndini Brayo kijana mpole ovaka Kilonzo ni mwingi niona ndo ngimende ni wa Ikumbi ta Steven Kiminza Musimamo Willy Noah Musioka na hindi wa mudia nikendane twende yetu wa Benson mbidi mwema asya ni kumbini ni vage tengela netete Dr. Alfred Mutua with your minister wa foreign affairs nilatie evalua ofisini wake ani recommend kwa American embassy nine visa ya US vatethi na akamba nindi tukathi muingo laisi ya vaiko thinikia ingi kukwata visa ya America nondo ye ndio alright naende bitikilitu ambekungabilia vaunga leko ya motumani na simu nikenda isethi ya neto asyo kabai Ikumbini nimwewe nende nimwewe mena makulu maingi na nienda tuambie baadhi mheshimiwa MAANZO ya makulu kauta wakulwa ani watu nomalikene sethi ni wa masongea ndiye zikiuchange waya kutilombesa Ingo tata kana mbezi ba kwa visa ya America. Visa ya America ona ndio sea wa Kenya. Na ndo minengwa ni minister wa foreign affairs nundu keuni kindu chanthi ya America na nimo medical sia mundu la mekwenda alikekuo na meme tala la yendeka enda no kuthi America niwe wandu metagwa bank statement dukathi kuthini yaku na experience yakwa ya kuthi safari America unavala kui town yulwande itanya makima with the other moteli ma Washington mondebe ino tomwe ko ra indo ayengalama muno okutinda muthenya omwe bandu ta New York kwangelekanyo ko ukathi ubika New York utena sindula siani nati pe waziri unenga ni zira yaku wosa kona bandu wathi America kwe andu America manekala ngaleni ya mwaki wathiuka kuna ibalua na ukira uko ikala ngale ya mwaki uyikoma bo uiligasyo ni utethamba ntusyoka yani utabandu ikala nundu kukala New York kwikuka utakwata musala wa milioni umandu ikala New York no akwata walite tumia ngilima moza itiala na ngilima ni wari kune jele kayo kwa point zinenda kumya kana payundu serikali ya America kanona ya UK inenga ni visa ona hii visa hii process ya wanandu agency agency South Africa independently na baby ndasi ateza wa mbroka makuna wesu ko na weather security ya America zithi na nicho kwa kimi wende ka asu andu asima makunie jume residence ya sia mukato kuthi America kila kingi nasi kana mheshimiwa Kilonzo Musyoka imo kwa imono ni mutae nanye woni wako kwa kula hii na vetie na ndia kenga kamba kananga kenga mheshimiwa Kilonzo Musyoka ibindo na ziva na ndo mama kweli ni mesi mheshimiwa Ruto aneka lile atongoetie kumela wambeje kula siake kula ile ingizi adela mheshimiwa Ruto ambeje campaign odioso na ati kalanga ndo lao toka kwetu kutanga na ndo make niwe wakilile na alikuwa opposition na keka etete ya serikali no zivo Ruto ndo anasumbika kiuni kama chake ile mheshimiwa Ruto asumbikithwe ni kula sia Central Kenya kwa hiyo mundu akathea kwate yani na Central Kenya ndasumbika ingi chaka tatu kula ile itumie mheshimiwa Ruto avita mbe wala ila sio ndasumia wala bemba ya mukamba enjo na isie kusumbiketa Raila kusumbiketa Ruto pati undu mbaya ya mukamba ikendete serikalini ndicho kana byandu nunegwa ndo maenda kwa abanini serikali la yikoyu na katiba kalake bona ndicho wonie president Uhuru Kenyatta eka handshake mundu wonde la wamina usumbeka andu wonde ni make mundu bena majority na minority
na pa hiyo pinzani kulingana na katiba kala kebo ko pair wa majority of their say majority of their way minority of their say ko minority maileo weta na woni wa kwa nyekula ko chama cha Wiper ebinda yu nundu wa Kenya ne manewa mea bini matena choice kinene wina Raila Odinga na wina William Samoei Ruto uketha nimeenda mundu ungi wa katatu ekayuwa Njakoya na eka Mwaure na ende Njakoya lo no gimbunge ibingwa na shangiliwa muno kumanizio na ka point kwa unya woni wa kwa wai Mheshimiwa Kalonzo athinginda mwiso nundu kakanu na ndiye nginda mwiso na kula ombe wa milioni kano ile na wethe aba imundu se obya serikali ataete ngewanake na bauni boti za ne serikali nesa lakini nundu yuke uo ni wakwa ni wasiye iwe muno ni mabitha mayo lumuno nundu kila mundu no nenda kula ikasyoke ando inge pathi lakini nase kiugila kida thele Mheshimiwa Kalonzo anaisye kana usumbe na ipo katika alomi eze mutaalamu itu wa Biblia no nitenda ni mwana abaza ndo nenda ndameze muno ku FM ukumu wonde uma kula kwengai we musiona we muthuku kondo wau musumbe la webo Biblia yazasumbe ka novyo zunda nengawe wa mana lakini uwe bondo ungamnya ubinzani nundu ubinzani gwo siasa kwangeleka nyonge ngeweno ya fertilizer sindu sionda the Kenya ile takuwa isi ka procurement na fertilizer nondi na yetu ni serikali no fertilizer non hinge wangu nundu we mina procurement kukuwa sindu zina meli sisi obika Kenya ni 3 na be nange wakana uoni fertilizer na nenga nitwe wa mana ko wali to nenga no mana ukai wando neza enda ni molyo zinonie maloli malonjwa ukamba ndiko kwena nzavyo bati neza kuona leo unenga no ukamba ulawezi onenga no uziomba ndo ni FM ba atwali ukiteze ngondo kula kungena no yini twa yanga wa yangu ngondo kula kunge kuvyo muno nakwena mito kondo enda no molyo no topenda ukenda sindu sio ndani siana niwa enjo to kwasya upinzani ni museo nondo iko soa serikali no imetabya point onabalane wa Moses yaenda kona ni imwe titasianie kindu jonde jawetwa kwa binzani Mheshimiwa Ruto na wewe no Ruto ni wona ize nienda serikali ya kwesiwe nesaki unaona kwa no nisi be andu amangu tukumona mo mato na uko na zindu ingi kuya ndesi wasiaiti na ituto imusiaisia nicho veti ya mamini salame kuka ya ile tenda ikale muno na veti na genda zinzeo enende endabe undu wai kwa numwe wandu atumevu kana wesundu mekie wethia moya akilungu cha ndatu cha katiba kihine yani ndai yani ila sia mutongo iwa ile tenda nasio maundu make binafsi na maundu make serikali kula wa thukuma niba wetu bo wa foreign affairs kani ni ututedia kwanza yoyote kielelo kinene nundu ini siasa cha mutua kunyupata waziri wa foreign affairs niko monda Mheshimiwa Kalonzo nundu ai minister wa foreign affairs. Foreign affairs ithukumitwe neza ni tae sinduna kwanthe maundu ama makwani ala twina mo makathi unene waingi amwe tukaekewa kuki nikitetha cianthe minister wa foreign affairs akwati ya maundu nundu twikala teithio katikala na mpingi na muno biashara wa Kenya mayani MAITU vamba witu sindu bingi na be sindu imwe tutatikila na Mheshimiwa Ruto nundu nwendo asukumete na nasiye iwe muno serikali ile na betie kwangelekano sindu cia GMO ona balamu ya wa Kenya ndu kwetikila kindu kitwa GMO nino nye umundi wetikilile ile kwetwa BT cotton BT cotton ila ya twaiwe India pamba wa mina kumwa matiali majo manengwa ng'ombe chetu yesi akwa na ndwange meke yangu waizi ni mame muno kethe sina alaji lakini nundu no metekelile ndola mendo wanda bambo zuma bande
pengine wetu mikaba kana wetu wake ndugu, lakini sindu sio ndhaila ni genetically modified ni wa organic na genetically modified sindu sio ndhaila si sawetu kwanza sio ya kisayansi maleu chao ni mama utoka maeta ya kanza kuno nje serikali ile isu wani wasienda kuma nunu si biashara nene monona si pesa mbinge kwa makambuni alama kuna sindu hiyo lwande kwa tuenda kwasia ubinzani ni musioni wetu serikali thukuma meza na kondu wauno mpaka tukekala ubinzani unenete no indi speech ro ya mheshimiwa Ruto ina ngube muno na nundu yaleta ukaonene wa mbunge speech ila ingisia kwa miaka yonde Kenya indokwo sindwa siwetete maundu monde mitalatala yonde ya serikali ijo iso mwamba saili lakini ina kubebiwe makusudi nundu unmoneni moaza ni huko imo mujanja ta mheshimiwa William Samoei Ruto na Jones yo sumbeka ni muhimu no na ni mwanafunzi musio muno wa ndani ya tolochi taraboni andu ala kuwangu ni mezio moyo wako na asindo ugathe ani we ani ziandu wa mafurahisha lakini dunia no yende kondo mheshimiwa Kalonzo alete ambisa tena we mino kilele yu mheshimiwa Kalonzo alete ambisa siasa siake tena no bwo ngweju Raila Odinga balopikie no bikie mwisho na kilanisi andwasuo ndema NASA One Kenya Alliance Azimio timu hizo ndo tumepodhia ona mheshimiwa Ruto na gani wizine zaki ndio kwa aje nguzuvya Raila na Uhuru ni wizine zaki mubinzani lodo na musembia muno era mheshimiwa Kalonzo amusyoka asante wa neno muno ndo wewe na maundu maingi meonene magolo meo maingange ba FM ni sinuna kulo magolo maingi ende yosa mwana osu osonge asumewa mayanda kokole makole muno sindo itatu chambe ne webe education na sia maze twende neza mobea nange maze nitwa no mundi niguo twathaitha na andu aingi na no mambe aendi to no mana twakomana kumbere nene ni mukethia pe musiaisi omwe nikwatie musiaisia negwa weta yulwa opinion polls na pende twa mwangu ndo motabia na andike bana ita wa ceteris paribus isune ndeto ya mwao kana economics tumetumia kundu kwele ceteris paribus kana sindu syo nde siendete undu yuteba tene na ibinda ila mawonya suma siagwa pezi no bingi siasia yetu undu ibinda yusiaili na pezi ndu itatu sinetheiwe katika usakuani sina tumia sindu sithiondu sinaendi na beke tukapaka na cha bata muno kita wa turnout andu alama na umilile kukuna kura yupe kindu kimwe ngaleko ya Azimio pe mistake imwe in fact ngaleko ya Azimio na make ile na makoste yekebela na iswi na mistake myo ya sindu ile kimwe keta wa mobilization kwiya no malo kama kune kula muthanosu na jake ile ma engines ni utabia ukethukizia kundu kwingi muno unokuwa Kenya kwanza na manai na ma engines bakubikira pano na nimaneka kindu keta wa mobilization na nipo kuona kula inatheye ordinarily kula ya Kenya thithwa pakube miongo monza na ile miongo monza na itatu pa turnout alama umilile kukuna kula lakini yuka sisi andu alama na umilile kuza kuana manaye ba miongo thatu na itano 50 nenda maneati na mbezi umiona isu katika tewa onatuka menenga 60 na 70 ndemo no ndwezi andu alama tene umela manai mau na munango na ndwala mateneki wa turnout mateneki wa mobilization nundu wa turnout na wazi Azimio ni wena etanayo kuna kiumo yani Azimio ni utabia nesa maneki makosa mana umilete piu hii naye kosa yemwe na pe makosa ngi eli ineki Azimio ni aisie Moses Wetangula na nendo wote ya Moses Wetangula kwake panokie kula ite theo angili manele
nazi iteithio wa ito thagutha sina 300 kana 350 siaendete ngaleko ya Kenya kwanza na peka ka mistake ka kwasia Mudavadi onetha na ndana inakula mbinge na pe mistake ingine ikiwe ba ya cost ya mundu wita wa usongo kwasio songo yu sindu isu sionthe katika ula musiaisia wethwa eonena yulwa namba ile cia talawa nenda umutunga kwa issue isu ito ceteris paribus kana factors ile ciethwa cia itu ebinda yu ni penduka na be factor ingi ya mweso inokia kwithiwa pesa emwile cia county sitana kuna sitaenda kuna kura ya ngava na muthenosu nendo gutepia sinaendie negative kwa Azimio nundu sina katika stronghold ya Azimio ila Mombasa na bantu bantu iko watu wa musonge nenda mosia icio sukwanda yesio nthe ewe musonge kana yela wakana FM ne mutai utanomanyula winaguo na nyendile ya mundu kwete bonyola wake winaguo aite bonyola winaguo bata we kumbe ne kwete mawani ba na kukwa na mawani kana withete imina aigela mundu au malugo ezekino asante ko nunduzio kumutabia u na nenewe mwakulia kila kitu maandetha ni active kwa social media nenewe no kwenda kwetha ati na nengu manda timu ya manage social media yakwa haya asante ngewa social media niyo kumandwa team onya ida boy haya mundu mwana Moses pe gulilo bano pe muzezi okwenda omana weru tu ethuko ma Kenya ondei kana ethuko ma Kenya nuzu nondo asia kwanana na kundu anena nitakana ruto nito kuthuko ma Kenya ndizira we point yote na theseneza okay ntina manani point eba lakini yu kitu cha Ruto ni president wa Kenya. Yes. As we speak, you know musumbe wa Kenya. Timu musumbe wa okay asa kwetu na chama cha UDA lakini newe musumbe wa Kenya. Lakini pia musumbe wa Kenya nonginya tukamanya hii politics is about interests. Pia beando alama na mukwete koko kiuno lazima tukamanya. Lakini you Erastus mbitekelia nene siendo ile. Yes. Na winengeza aje maundu anenga MAANZO sio waendelea we tiesa aje ma nikaenda with nina elaborate on weta nundu nukita nini atite nini stream yete na ngono undu MAANZO na FM ende na unena na pia nenewe response ya education yube kendo ngwenda pesi ndo ile ngwenda otabya education na yuchambe nundu nenewe ainge maikolia be umo wangu ulia actually Kalonzo na kina Kivutha Kibwana agule kina charge ngilo Samara Karua me biwaba pesi ndo lingwa ndo nene kindu chambe Erastus keva no lilike nene sapio before kula si ukokumo one kumbizini ze kiye topic zai neba mukamba otonya otethekea na muthenya usunga yatethia na ilie ndepa ilie na MAANZO ailepu ulie na natabia kamba nesa na mei pando pala mukamba otonya kuthi aketha silikalini ni kwa Ruto na newa nini mbesa na MAANZO amea bando pala mukamba otonya othi akatethekea ni kwa Raila na makunanganizia MAANZO moko juye kangu tabia kindu kimwe akamba matesi na kindu kila chekiwe mukamba nundu zeza 2022 nizo ibuswe nene piu za mukamba kwitha silikalini na ju after the uju ju ketha mukamba oketha silikalini ju ni muthama ngewa ya Kalonzo ni yathela kidogo wasetha be mukamba oketha silikalini mheshimiwa muthama ngaleko nizu silikalini yani wetai kutongo se juta president wandi ketha ju pe mundu ju totonya isa ikwate ne muthama na nenda usubstantiate chu nendo mbethukisia neza pio Erastus Kalonzo wa musio kama fomi ye kindu chetawa One Kenya Alliance mewe Musalia Mudavadi Moses Wetangula na mwana Moi Gideon meana
na nienda watieneza pyo nundu ni unenga scenarios siekikie na ziendu mwithukizia ukuilile kana pyo na maili yu Kalonzo ai a force to reckon kana ni weta wa a third force nundu wa tongwesie isu na aume meka lande masola kindu pandu Mount Kenya baya ya sola kindu pandu wonai Moses Kuria akwatana na Martha Karua akwatana na ulongi wa TSP na Kabongo kiunjuri Kabongo makwatana maze ubye kindu cheta wa Mount Kenya Forum mambi yazi ai despite onether to isi amani tofauti ili tu form kindu cha kutetea Mount Kenya wadili kana point you yes no keta bawe rastas nundu kene important kabasa aje yako kamini la bae ndela makanena nundu kicho kikuenlighten mukamba yu ila mamini ku form kim tita nesilia ni chacha wetuona Moses Kuria akuwa na Martha Karua moka kwa One Kenya moka kwa oka Martha Karua afrontiwa atuikenita we running mate wa Kalonzo na amina kufrontiwa atuikenita we lakini atambito frontiwa ya splitwa akina Mudavadi Masemba saidie ya Ruto na indi Moses Kuria ebeta amina kuibetou nundu yu mindo One Kenya yu nikenda yu ni ndo summarize nondo wa mazando kaeleze kila kindu na zizabetie yes nenda ukutabia undu twakoniwe ila muthenya la Kalonzo woka kutangazwa tawe running mate wa Raila nini sinulilikene nesa pyuke ya ICC mae manginasi oko bikasa akenda niguo mokio bikana Martha Karua ale akuka no lilikene incidents esu baune pa matele meiwe kwatu ikikana Martha Karua nubwa akusemba thi kwa Ruto indi kaicha ikindu cha kuna nitwe Martha Karua asemba oswa atu ikithwa running mate wa Raila yubu nebo mukamba wa exchange we yuni utabasia ndiku ya andu Kenya umundi uni mama nye na nicho kitu minye ngu blame you MAANZO na ma advisor ma Kalonzo kana kisiasa mundu luto nyokengethia neza ukatumia ni Kalonzo wa Musyoka na ndekulilia no umukengethia ukamulicha box akakwete yakula ziake sio mzee akwite undira koko kwilele lamba no imukenga no imwathukia yu nenda nene akeju Erastus yo imina yu nendo mini laba yes no sio pyu akamba meke kindu kinekiwe ni central pe bandu babika ona mutongo yuwo eka the wrong decision wana yuta central uru ni wona mutongo yuwo eka ithu ya witu akikalile wana akikalile lakini make the wrong decision and on the central mamwe aye ni wewe MAANZO bana kanywa wake asiai Western yake ya Kalonzo athi 11 lakini ya pingwa na andu mayolo bandu ba MAANZO au ngamena stand yake asienye ndikwekia chu I imagine kila kindu kila wezi ni wrong nikenda asuwe puma kotini ndakabaloke nundu ni wezi ale na ni wene neza vyo ni wrong na ni wa confess bana kanywa wake ni wene ni wrong na isu ndia decision yake lakini ameti kila asukumiwe na andu ange yusu ni wo witha thina pyo ula wendeni wa Kalonzo na wendeni wa Kamba nundu force sila simithasia andu manthe ta MAANZO meke kila mo mekwenda ona andu ta MAANZO maumia woni menenesa pyo kindu ki bandu kithi maila simethwa maketi kila kiliu na monondo mayenda upaluka ni mendo ibela sio maiketi kila kilio huo meze tusukumane to utukakulumane lakini nye bora tu akulumana nye netha na kibele cha kwa na yukivi kiliu asante mukamba yaya ni mbyamo na mundu we Moses ni kwatia ndatekesiwa na nesi ya kuyania na ne umioneni waku na ende mheshimiwa MAANZO ndiuka kwaku mheshimiwa Ruto ele unaendeni wa mbunge nuna kulie mbunge si elewe saidi ya maminister ala onavikia na kwalot ala mbunge kupitukedia nuna ise makavikia na kunengwa mana makoka kukulwa ndembe wa mbunge na edha ine eneo sindo mbingi nulika na pia no for me task force ya kusisi ya matatala wa CBC
na indi wesa ithia andu ingine makona Mheshimiwa Ruto nitokwenda kwatia mia onesa ondo bailite ndakwenda kwika kindu kina kona no lilikana ibinda president uthi umwe ya Uhuru Kenyatta CAS siasa ubwana indi siwakazi atwika sia kuno mongo atwika ti betile kimia no likana ibinda kuvikio monde Mheshimiwa MAANZO we lawyer na indi sinweze mia ni kana ma county commissioners ni kwati indi ni wakatiba Mheshimiwa Ruto be andu mekuona Mheshimiwa Ruto kwenda kwatia mia onesa ki woni waku na wazia ondo waambie kuna maondo na ondo no ende ulikilo otongo ile ta president no kuona yu Mheshimiwa Ruto ni president ulo kwetha yatia mia ya Kenya ondo violate nginya muthia ya Kenya ni katika katiba ka Kenya na kila president Ruto wiki nunyu pia ana siasa moka utwika mawaziri nundu ila kunosi we athukumi andu mateze siasa neza muno na mataeleana wana siasa mainenda kukona parliament na pe muswa wa maana elina miongo ina na itatu wa standing order ya parliament esino ebendwe na no kwa mtuko kadhia waziri nekuka kusongea makulio ndo waziri niwe waeleta ndo atavetwa ni chao kiende katika ministry yake kwa uke une proposal nanenga nienzena no asiokiana yange wa ya CDF nondo kupikia aba uko tinena isie ndi atiania na mea we ba manzia ngenda siana ithi school utu kwenda uthenania na fees na kusanga thisiandu marambe matwaziana school nondo kuina basari kwa usi ndishuna nene iye kiuni kisiora kini kila kekeka na kila noni guma 2013 minister ona manenga no masiro tazima nenga nitwe kumyo mo wosu kwebina muno ndika muzo isa olikota kilasima ukethe andu asunomba kama vite kuno kuona azima mavigena kwa loto aba tenda bebina muno kubaluta nondo kwanza meona numbers embunge ne taraba stab ne uda ukuna muule tukela chauma kula kwa president nondo president yemba na mavinda manene muno kondo wau ona bala no kwenda ni kwa dia Mheshimiwa Ruto no kwenda kwekanesa na no kwenda konyando ki mtu wa mona ta ni ticho ni ena David wake Rigathi Gachagua na nasie kindu kila kinalea wanando muno na muno andu ma paake imani nutongo ywa Raila Odinga na kondo wau kekara ila Odinga ni wa wetete Kalonzo siasa na obindu lakini nala makosa mawe twane Azimio ni na make yo makosa kadhaa tayari tayari wetangula ulilikana ibe no kivela Senate na mundu da kingi ambazo ndo ndaba na twa na itu kingi songo yani kula hii okay ina kitie kwa hiyo bandu na bala be kumanisha wasija ki FM no weta andu ala mandikithitwe kuguna kula Kenya ni milioni 20 na ile lakini andu ala mana kunie kula Kenya ni milioni 14 kwa andu milioni 1 wa musi wonwe sewe kondo wau mundu webanga nesa bai mundu tazauja serikali Kenya na kondo wau Mheshimiwa Kalonzo na ile tawo mondwa kana kuvuthwa kana kuona kana tota tonya yuba uni watu baluka hata kamba na kwa ndo inge marane yanewa ona kumondo kwani na silwe kotini kumondo kula ina ko nithiwe kwa ndo inge marane yanewa na ndo sumeo bona mame musimama mulumu muno ni mesi ona bada Mheshimiwa Ruto ni wasumbikete yetwa na otwiki kangina ela ndi kathera na ela Yesu koka Kenya ka sumbikawa no central na Rift Valley beboka yuka twiki kanu na mwandu alangi matewe ya no lazima kile vinda tikatwika ngombo cia andu acio okay ona amba ni kwa kimesi ya MAITU konya ni ngona evinda yukite kiuke kathera na wakisisio siasa onesa no wene o maundu la maende aya au Mheshimiwa MAANZO yeso ngia kule yakwa no kona yu Mheshimiwa Ruto no kwetha yatia meonesa undu bailire yani simu siake undu kukuna na kimia ena wendi wakwenda kuatia miao undu bailire na njo tukwazia atie miao ekarata watie miao na itu tandu mobinzani twailete umulilikania mwe wa monane watu la kwa ure kabisha na wale akwatia katiba taimu usumbe
no kuna wa impeachment no magwa mundu kidumira kituma mundu umwa ta waziri kana ta president niko bunja kana kola kwate katiba ka Kenya no mpaka pendo bena ndo 2/3 nige na gyokiani na kubikia bau ne nusu ayo mbondo maana kanite alama supported mheshimiwa Ruto na alama supported kondo nusu kana Kenya kwanza mimi na ala ingi wasi watia undo mea ile azimio ni yeye na bunge ala ingi katika National Assembly katika Senate 50-50 ninakula sia ba kwa watangula Bungoma ikono na wasise yupe andwa ingi me ibe lane mana ya zube mind yo twika mawaziri kono kugwendo ambaye elections mbinge muno na asune makuma ngale kwa hizi ya Kenya kwanza na Ruto asumbekie nunonie kibela chake twi Ruto kitema kibela chake Kakamega kitema kibela cha Mombasa kitema kwa ukekenya bino Moses ukwenda kwasi endo tena sindi kwa ndo kuna yando Ruto alumu no Mombasa ndo anosi analile kwanza ni nundu beando inge Kenya mateye yani eno sumbe wake lakini Kenya ona mateye yani ni maisha kwinanza kuna madhina maingi kuna corona maisha meyulu mauta meyulu yuko ndo Kenya mamaende na nganga na thi nacio na meikwatia serikali la yibone kweka kaba okay haya alright bwana FM nituoka ikule ni kibathokanio mheshimiwa Kalonzo so na kila chawo no wethitwe no yumete kuma 2013 kukwata mbau mheshimiwa Raila Odinga na ndo ingi Kalonzo no yuma siana ngoyo mwaka asia nyenene ngo support ulikana ataya Kenya nene kutewe mwene kuamba kumba ndi wendi wake na asinye ngo kwata mbau mutongo imuna na kwata namba kinya oyu mwaka ni wangile na miongo na ile ni wezi nuambie na kuyumba ni 2022 2027 wezi ile ni wake kata ni wose le otongo wa Kenya nuko na ala wethi twa ikwata mbau muno malembe tata ilembeta ya Nyanza ila yumete mheshimiwa Raila Kalonzo yetu na Raila kwa evinda yasa nuko na makatu anga kuoko kumugwata Kalonzo wa musio kamba nendo zunge kule yu nabyo no usio ngaweto ndunge ningwe wa sia na education obandu megwetha mekinete muno mayasia ataima Kalonzo ni mamuta nai na bekindo ni sia itinye ona kwa tani mutai na munango we education kwa twazio taba twelekele uzakwani munewa maiweta mheshimiwa MAANZO no kwa maiweta mheshimiwa Mutula no kwa maiweta mheshimiwa Keo ateo pekindu kimwe wa ileo manacha pata katika atongo Yesu mewetu atatu mutongo yula wino tuweka monenange kwanza ni mheshimiwa MAANZO nundu ni kwa tiethe tumbungeni kumangilile na Mwanza ndio kwa sasa Secretary wa Youth and Sports na national education secretary na serikali ni ndini ateo indi UTETI ni 2013 kuma UTETI ni 2013 you uzu wewe ni mheshimiwa MAANZO UTETI wa kuma 2013 na ke mheshimiwa Kalonzo to UTETI kuma 83 nenda kutabia neza ni 30 years plus MAANZO atenoka na niwe wikaba yu kwa siasa yu kwa thimani na mheshimiwa Mutula aya mheshimiwa niko ndete tuone tata mwaka wake yu andwalo kuwa muno maikwia ataima Kalonzo ni mamwasia no ithia ni muno nemeke tina ni masukumete muno MAANZO ningwenda withie no sio makamana kana mheshimiwa Kalonzo no tuweka webinda ya zamono na no to nanye nina utonyola ni wo utano nendo kutabia netho ne metho muno nginena kindu ulwa Kalonzo nundu mheshimiwa Kalonzo nula mutongoi utesa kumwanda estimate ukaazia kana nundu nendo zishikila yukila nendo zikila wikio kambani andu alama imwati alama yati chama chake na meati Kalonzo musyoka ni mabiti yeka na maina abita nendo zisia percentage nundu ikuyana na nendo kunenda uwazie neza wiza kwacha kana thithiulu na ndizi ulu ana peke ndu kimone kiatike na special muno no Kalonzo undu tu waili yuko undu uzu no sio kethia
nitwamba igwe nati ona toyasya Kalonzo mheshimiwa Kalonzo Musyoka no utawa Kalonzo Musyoka no tuika mwingi muno wakuamua sindu syake undu kuona syaile kuthi na nicho kiuyu kimokwe kiweta wamwa akazi ati nye mheshimiwa Kalonzo wa Musyoka ni kwatangania koko na kwebinda thine ona kila cha elite nicho ju na ayunga mana mheshimiwa Raila Odinga ugwa tigeze kulugana wona onjira mheshimiwa Kibaki munini wa Muzumbe na naungamia nake neza na nenda ukutapia peki ndukumu mheshimiwa Kalonzo wa Musyoka titeumya balauwe yes ni mutongo yote ozeleke katuneneneza ni mutongo yote ozeleke agwe kana ningu ukwata gwoko nukwata mutongo yolongi gwoko mupaka pala mapangite okopika na ilo nogia nenwe waite ikona hii mheshimiwa Karua hii niwe waile kutongozia hii nundu nitukwenda anduma bage man si okay etha mwana yuni jogezeo nijikitono tunengo zumbi no sawa wa muzisia no tata kuthesia nditomo yake wendi wake wendi kani wete wendi no kuwa ibinda kathesia wendi wake akazi weo ona kauni ndo nakwethwa neinye ne ailite na unduzi ni kutabije ba mabinda mainge muno mundu lo kwetwa Erastus wina maanzo na Moses kama yati kila kita wakwithibye ni chuchu ukazi kindu kicho kichakwa indi kondu akwithiwa pe mundungi kitono mutethi nyene netikala na maande kwazu no mabaulo nandikiya kanisa ya bilibi ame ati no seo katala mundu longe kwitha onaye museo kwewe na unduzu Kalonzo no beta syambe na ndaingwa uteti woseleke kuyana malona kwaze kana ne kutumiwa nai ya muthemba ni wizi kila mundu we peke nduketa wa philosophy peke nduketa wa moyo wa mundu no tuwa na mundu lo tona kuwe ikuye Kalonzo mheshimiwa Kalonzo akone uteti kwanzia fulani kila muteti ya philosophy ona mheshimiwa MAANZO ya philosophy yake na Moses yakatwika akabanga utwika mheshimiwa with the lazima the philosophy yake ona mheshimiwa Ruto philosophy yake na mheshimiwa Uhuru ona age philosophy yake nayo atongoze nayo mupaka mina tamu wake yuko philosophy ya Kalonzo Musyoka mheshimiwa ndiko tiuzio kwozwa hii ni tumita abaluka na ne tuma abaluka kadha ne tuma abaluka ndetha na mangaba na atatu mokamba ndetha mazene atatu mokamba na ngimenza mbivo taveta kisi na ni utabizia ba anesa peke ndu o mheshimiwa MAANZO wewe aiweta na giibaza na ugo munango uona akema unaona akema keilea na unaona akeilea kima nikilea aitinga muno weta mungu eka kindu kila kingi kima nikilea indi keilea Kalonzo yana yulwa yana na nenda ukutabia kana Kalonzo sindu ilo kwenda ni itatu sindu ilo kwenda ni itatu yukwambia yu kuthinambe na kasisi neza si itatu zi katika strategy ni kuona atambia no thithia ondu wendete ni wangeleta max kwa uwarirozi no kuona asu una makwete ni makamu kwata nenda ukutabia pate kwisilia kele kana makamu kwata na nenda ukutabia ketumi nenda tithi ngilile na ile mheshimiwa Raila Odinga aendie kwake nathi andumake ati yu tikwata mundu wita wake bake kwoko nenda tukulanyikana ne mamukwatie kana mayamu kwata kila tu need ni mheshimiwa Raila Odinga amane ati ona kwapate ngwi zono ngwati tukoko ne Kalonzo tekabika bandu bazeo netha na kwa ne omundu ona kwa ne lovika bandu ngona ona ake ona akila yake na yune na ilobe nduka anga mwe yu netutwe na kwa malata tu na tuya akwata na yinu ndutu ya akwata yukwa yakai nguyembe niwe na kameu na ngota beziao ba akamea titandu akamea nundu nuwaile kumea nundu ni wameye ebinda ya ni wameye 2022 ethwa ni wameye ebinda imu fulani twenda na ngeleka nywesu tikazia ethwa mundu ni wekiondu kaiki tubikitumate kalinge na ake kwa wingi kwa utigeza kwazi kana ndame ai ukona ake onage mheshimiwa Raila Odinga na uzezi agethe yumbika bau tiundu wela isi yuko asie nengwenda kwa zumbe ka Kenya na akenya mayete kalondu smailo mwe aye ubindwa tafadhali na ubindwa ateo peke ndugu moja bata mheshimiwa Kalonzo ilo mana na kwa ati kwebanga wisiasane be kwebanga wisiasane sio techi pedha abate bina nuweze ketumi
yu ugwa ando nimekazira nondu nona serikali ya mheshimiwa Ruto ni serikali nzau na mena mawi kwacho maingi na thina wa mundu nendo gutabize ba mundu la wita wa Erastus nondu nye FM pesa omwe nigete naendeza cia wa economics yambiye mawendi mamundu ona mayioleka na kila mundu maenda maingi bite yuko ukila ja wisi nene anisio nduno ukethia mundu cio akwete kukulia ndungi na yunepo serikali kana utongo yula wiwa wanthi ubiga abandu ukethia wina thina nundu enenthi ni menda muno tie kana onatie kana wetha we muthuku ni enenthi metha mathenda muno no ukethia ni menda muno na yukatika kwenda muno na ke ula ubwa tolunga serikali nebo ukaaga ligelaga me ati sindu izi mukwenda ndi kuona utongo yu wibo tono monenga ateo mukanenga mwana nye no netonda na ndibona aguye kana mundu ula woka line ni wa ulunga serikali niwe wethwa ena mwana munenange wa kubalocha serikali ila itha athiba na utongo ula wetha wibo haya ni muvya muno mundu we Moses no ina mundu kauta meo nene Erastus yukila FM na MAANZO maendezi ni mukia kisanio ata mekita ukia kianio yu udhiwa FM nesa aye akamba hii philosophy ya Kalonzo ni kwathukiandu nikenda hii 2027 akamba mona Kalonzo athukia mundu withie maine gondu measia hii ino niyo philosophy ya mundu itu kutu mwende ilimu we ko philosophy yake ko wewe ya kwathukiwa no ya kwathukiana no beza umela philosophy ya we kwathukiwa na yuze unize kosele nene pyu ukamba witu wena nundu tuosa decision wrong sia mutongo witu na tuzi brand ni right nundu yani kila we Kalonzo we kanita cho sheria na yu netha ni twene ni cho wrong tuithi na kiuna tuithi ukulumana na yu ende sia mino kunwa tuimilu kwa yu ende yu to zambe ya ikalande bai tu analyze ya ni babala tunekie na tukatinde au yu FM awe takindu kimwe very important asia hii tusiasia mundu kila wekie tuka extrapolate kana tukakimira kikatunenga hii no kikike ingi or exactly in the future ata 2013 Raila atha Kalonzo nga usapoti 2017 amukeuka 2017 amwatha nga usapoti 2022 amukeuka nicho wewe na kulia FM ba candidly na mukulia hii Raila akekachu nundu ena historia ya ukeuka Kalonzo kele na ndena historia onemu ya kusupport Kalonzo kuma dunia yongwa yu akasupport Kalonzo kitha kindu cheu yu ketha twa ile usisia sindu ila sikikite bwetina nikenda yu to judge kila kitonya ikika ende yu historia zituonia Raila akeuka Kalonzo kuju to ya ile umwikwatia kuju Kalonzo yu advice yakwa ketha nukwenda ite kibila 2027 ovalani Ruto weni miaka 10 yesu ndena mujadala lakini ketha nukwenda ite etho 11 yu masabu make ayeka ndakeke Raila bo na nukuona mheshimiwa Kalonzo nondo na kuyasia miaka 10 mheshimiwa Ruto nukuona Kalonzo be na chance etonyo bika bandu nondo andu ingi mana amosa ata kingmaker Kuseuvw'A atongoi we mwene ikwata atongoi pa kindu cha mathemba nukuona we mwene aiso twika king vinda yuke ila philosophy ya wetwa ya athukia handu yue ekangutabye kindu kimwe Erastus Kalonzo na kuya mwanya wake wi 2022 yu ambao kuna miaka 5 Kalonzo yu ekibinduni chake siasa mundu tamusalia Mudavadi ambao unewa kivila kinene niwambio na masie salama nyuviwe niwoni yeju muthama na Mudavadi of course mainamba ukunengwa kila me kunengwa Mudavadi monenga prime cabinet secretary okay yani mindo ila zitawata executive order ndinamba kunini yunenda kukuya
ala yumambie wetu nikenda mavetiwe ni mbunge nini na mutu andu ale ene kilasi chu yu kilasi cha Mudavadi na muthama kiamba yukwe kingi isu isindu waile itha wisi yu Erastus ati Mudavadi ne wetwa bandu ndeni wa cabinet kana we aseta ni asia andu ala manambio nengwa ni kilasi kimwe nune uye Ruto ayasia ino ni round 1 kana ndu ne yendete isu yu veke ndo ina maanisha yu etela silikali za amina ufomiwa yu ya amina ufomiwa kivila kila Mudavadi ukwamba itha acho miaka 5 ithela aketha politically influential kusinda Kalonzo wa Musyoka nundu wa kila yu kwati na Mudavadi anaye mundu unayetina wa Kalonzo na maizo kange mabakune miaka 5 isu ni 10 yu Rigathi Gachagua deputy wa Ruto miaka 10 na Musalia Mudavadi munenge kivila kinene miaka 10 yupa ukalonzo kamba yuke kamba itha cha kunika yuke la cha kikie Ruto nundu yukalonzo 02 Ruto na aipa theipu kwa Kalonzo lakini yu by 2022 yu na Kalonzo ndana ya kuombewa na Ruto ona banini according to influence yu chocho ukite ukumba Kalonzo ingi yu itina wa miaka 10 Kalonzo yu Mudavadi akina Rigathi Gachagua yu etela Rigathi Gachagua kumona 11 2032 influential kwa Kalonzo na baata pyo na Rigathi na mundu ukio siasa ni hiyo yuke ukite tutabia kendo kimwe Erastus takamba ya kwamba maamuzi ma kiongozi wito metha wrong na vandu va ivita kamba tumwe aye uendete nai tuosa naisu uendete tikamebatiza tayoseo na kiwicho kitumatu tuwa kivinduni miaka milioni nicho kitumiwe ndikuya kiamba muthama niwe yu ukete yukumelia kamba azanti ni muvia muno mundu uyu Moses niona masaa metu no mana songa ende twendeni wa kilungu cha kuombea siasa ni muvia muno kwa alama ende na kusia isia nenda inambe kusisia mautomani kauta no sisimu siano nduna nikena tusioke tunene maundu ele atatu yulu wa CS undu manethiwe maine ngwamiana na undu manethiwe mayai wa ukamba twakwata eli na ende ukamba nduna kuna kula mbingange naona kunie kula like 25% kwa Kenya Kwanza na bakwata CSL twazia ilembe tata Meru na Tharakanithi mana kunie kula mbingange mono mbe wakamba na mama na kwati ele Medical Inturi wa agriculture na Professor Kithure Kindiki wa Mount Interior ine kuyalama kwasia isu nine nange isi wakamba ni nangi ni tukitonene isu tumane maundu asu ndo mailanje nenda kusoma mautomani menyu kaniambia na YouTube umonde niambia na YouTube Mutongo TV /FM official enda ku subscribe na wetu otomani wa kuvau Facebook ni Mutongo TV na nguye tu live then wa Facebook Mutongo TV na page tu ya vamwe na YouTube Mutongo TV /FM official na indi ndini wa page ya kwa ya Facebook ni Erastus Kithuku wa Nzomo ngona ndo inge mevu ningo soma mautomani ala mengale kwesu page ni yakwa na wabikabo vikia na ku like na we follow no tuna like na wetu na follow then wa page yakwa Erastus Kithuku wa Nzomo na ile yetu kenda mwitano namba otomani mukuve na namba sia simu siva kioni nongoza simu haya tuambie YouTube Justice Musyoka yasia hello ni Justice Musyoka ni ko pipeline kotia Fred Mbadha muno alafu tabia Moses Ketha akamba tukakinyila kasilani kau tuiketha kimwe na keshe Shedison Nixon yakasia Moses nuchene nesa ondo kilie na ke Macland tusha yakasia huyu jamaa anasema ukweli nyingi Moses mutoa FX yasia mukamba yu ni vinda yako sioka drawing board Kalonzo ndiona aitwamba ya mukamba vandu ni woni wake na ke mundu unaitwa Titus Mwema yasia yesterday I had a chance to chat with some friends of mine from Nyanza. They did not hesitate to tell me that they will support Kalonzo Musyoka fully come 2027 usiaje nona neni na nyanya mangale kwa Yesu na masema kama kwa Kalonzo mbau aya tuke kwa mundu wetu John Agitoze hope Kalonzo will shine over Ruto 2027
nake mundu nuitwa Vini Mike Kalonzo ke Karuto ndaweta kana ndeu nengane kivila kwa mundu wa opposition Kalonzo etha akilanilie uni wake mekiepwiwa na ni mekiepwiwa uziaze Karuto ni wa ila Vinaruto aise na kwa point of member of opposition Kalonzo etha akilanilie usuni uni wake rasa stavya MAANZO akwate Kalonzo kuoko view uzietwa Evelyn Peter tabia MAANZO tabia Kalonzo ekibiti no Ruto ndesa usakuwa ungi kwa Raila asa vote Kalonzo na tukosa Usumbi Shadrack Lucas Didi Nyoro the 6th DP wake Mutula ama Moses Wetangula we kila tush aya motomani wa mavudho nikaendwese thia na thinga kwa Facebook na ndio sasa simu kwa metuke nondo amasaa nioka kusoma motomani wa mondo no asiati MAANZO please join hands with Mutula and support each other. Mutula atakuwa DP wa Ndindi Nyoro 2032. Hey. Aya. Ndindi Nyoro ni wao wetu sabali ile wao. Moses ongera sana your parliamentary seat Enoch Munyoki. Moses we work at kivela cho yumbe. Ndizo kete ba na nindi. FM ambiye tuikanisa umonde we we start at the end na sisia na medho kwa utaalamu na nethi yani huo FM hiyo ameelewa ni waje ni waelewa okay sawa until dizine kenzi kani kinzie jiset kenzie haya motomani ile ma YouTube ne video Facebook Moses Teka anenge ticket ya Wiper or you either ajina Kalonzo Justice Musyoka eza gawe na ticket ya Wiper ndo ithawe nene kino kitie kiwa na Wiper wa muthia etwa Vini Mike Musumbi atela siambai ingitamu ya mbe kwowu akamba tuyombanie kutethwa ni Ruto muthia ja Ruto Musumbi atela siambai inge tamu wambe kuyu kamba maithi MAANZO ningolika na wenena ndisi wanene ya mathikoni kana wanene hapa mwina mheshimiwa fulani wa kumangali kwa nisi ya Western na bakolo urazi ni binda yeno ya usumbi wa President William Ruto mukamba nendo kukwata maendeleo ningolika na wenena kindu cha muthembozu yeba ticket ya Wiper no songea ndolo ndolo aya tuke Facebook enda kwa Facebook ni Mutongo TV Moses nda izo manyana Siasa nisi athelile zwe etwa ni zaasi othukuma tuenda kuthukuma Carlos Amos Nzonga haya ni va Facebook Mutongo TV like page na we follow erasa zigeresia heshimiwa asu muno ya Moses ya sawa ndiko nindaka indi MAANZO ekenga ndu niki kana fertilizer unanenga niwe mana ni Russia na yo Russia ninatangazia kana osuno vongo we fertilizer mana nenga niki fertilizer unaumie Morocco Joshua Ngombe we haya Augustus Wambua yasia erasa ukamba twengombao twengombao twika Musumbi itawa SKM Stephen Kalonzo Musyoka lakini kabila ila inge itumia divide and rule policy kwa akamba mosa akamba ala membwa na keima na chono vi na kiweu na mendete mavumo ta ayewe kawe okay ni got the point ya kunielewa kanisa MAANZO your point is out of the way. Ruto was voted in by all Kenyans in different counties even though Mount Kenya played a vital role in his victory. Kalonzo lacks political think tanks who can advise him wisely. The problem with the entire advisory team for Kalonzo is what has costed him all long. Ozetwa Devi Moli andika kisongwe haya tuke wa mwana wevano wetu ati Joshua Ngombe FM Raila by opinion pose utasinda kilosa kwa nini lakini kula si akunwa nda kwa atakendo haya Moses Moses Tumutongo iwa kuaminika leo anasema hivi kesho anasema hivi kivyangu hakuna mahali Kalonzo atapeleka Wakamba Moses tuko pamoja ni wazi hata
niko mutoa labda wande kana ene waze tu wakuaminika kanye nazo na aye wande ko maybe weko kopiti abantu haya tuke kwa mundu nwitwa oyu etawata Eric Muswoki. Ruto will enter in history as one-term president. Haya, uzueleana na kila cha Moses kwasi yakana Ruto akadhimi yake 10. Kalonzo is powerful in Ukambani, then mwambie Moses kama yeye ndiye dume akam kusimama Ukambani hata kura moja, mwambie hawezi pata bila Kalonzo. Nicodemus Manzi. Toze simu kanini? Nenga simu isu. Uyasa simu enda ku kabande ni wa page yakwa ne umwathie kana ngosoma matumani menyu. Pe mundu ibaye okwitwa Azor Gerard then wa page ya Erastus kithukuanzo mona kwi follow na we like Erastus akau na kubada Moses ina mune ngoma zane zaende mwana sawa ende Erastus ngeze Moses muno vyo ni kamani va Mosa twikombini vyo tavya Moses tuyenda maendeleo ko Mosa kesa sena mbitini na UDA nicho chama ko kwitu we kunweze mbitini kisasi kitwiruro nasomea Matinyani. Okay. Haya, sasa wati ndata ni kombeni ni kuoka Mboso Kalonzo niona ateto nya uya wao upinzani nondo upinzani wenda mutongo iwe msimamo wake Kambusu badile ba kangundo Kambusu. Haya kumende ne kabisa ninasoma otomani wosu. Haya FM teka no tweka motai wa Kalonzo kivela kicha usumbe tosa kwacha 2027 lakini edwa no MAANZO na Mutula labda 2037 zeto mdasu banado labda teteanisi. Haya no ni wa musesi osu Jemo Motulivu netele simu kanini sia likazi yana ndo nengasio sibo ekana mbozo motumani oyo wa mundu ibano kwitwa kwazi ai Kalonzo nowe 2027 Raila nyumbani Jemo Motulivu wa muthiane kenda no sesimu kanini mbitekelenzo wa motumani ibano wa muthiane kenda to sesimu. Hello, how analyst wako sawa? Kindly ask MAANZO whether the chief administrative cabinet secretary or chief administrative secretary CAS is a legal office and if it is if it may favor youths if implemented ama itakuwa ya qualified people or it will be rewarded to a political failures wa UDA. John Kamwele MAANZO lika ne kuli yeswe akatoa simu. Aya neno akayu elo mutongoi ni nena nao wadindareni mwa nitindire neza naguati ndata we mwana azineza winena na moja ngoli kana ngoli meto kuma kumungi karibu muno ndokela ngwenda kukulia ndokela ngwenda ngoli mena MAANZO na nimele kwira moto Kalonzo neze biundo Kalonzo no wachimbo kamba kwa Kalonzo pena ntambe ngi okumegera wile no amile moko kwira no ametopoti kedi kibele kwa president kana nata. Number 2 Kalonzo oyo kutikeni kana no kudiwe no katarakali ukwira atutiki binduni abaji niyongo enda kwira MAANZO ngini wile meto Aya, uzio Kalonzo yakala ku opposition kana thiwe so likasilikalini MAANZO atu ya mume kalangale kwa hiyo opposition. Tuke simu yake ile. Hello Mutongoi. Nijugue huyo. Hello Mutongoi. Hello. Wako na simu nena tafadhali. Hello Mutongoi. Hello. Ni nena nao. Hello. Ni nena nao ngo kwewa. Hello. Hello. Nonduwa. Pio. Era kijana mmoja kuma Machakos. Neka kwithukisa TV ni. Hello. Aya kanini? Aya ikondo tweka. Hello Mutongoi. Hello. Mazama yeku. Tuseme twende tena haraka. Hello Mutongoi. Wako nasi munena. Hello. Hello. Ni nena nao. Hello. Ni nena nao. La karaoke. Karibu. La karaoke. Karaoke, karibu sana. Lete maoni swali. Mimi napiga kutoka Wetungie.
Asante sana. Mimi napigia kutoka UTETI. UTETI, karibu sana. Mimi napigia kutoka UTETI. Leta swali ama maoni. Shukran sana, lakini umeharibu. Unajisikiza kwa televisheni ama redio. Haya, na masaa hamna. Hello Mutongoi. Hello Mutongoi. Ni nena nao. Nati ndanesa tuyo yue. Jackson ngalikosea Kiambu, ongelanga wasia na wete woni kania kule. Ndangu taje simoni tuenda hatu kwa umote wa point. Hello. Tuenda hatu kwa umote wa point. Tukazi hata. Ndo ngelekanyo ni uti TV ni wandikite kuseo kwa serikali. Nabandu batu nene kindu tachu nota tana bina byoti ye balofi ye byonkalonzo yu tuzenje tuika. Aya, toze simwenge. Hello Mutongoi. Hello Mutongoi. Ni nena nao. Hello. Ni nena nao. Hello Mutongoi. Yes. Unana jamaa yetu Geoffrey Musia. Geoffrey Musia. Kuma kundugera Kitui. Kitui, mkalibo. Yu babongete diatongo yesu na mababu. Magereka. Ndugete diatongo yesu na mababu. Magerekie. Okay, yue. Ndienda wambongete dia mundu kweta Moses muno. No mu ya kunire tindu neza. Eka kuyedukiza TV tafadhali kanini tuwasi kwame tuke simu ile tumine. Hello Mutongoi. Hello. Ni nena nao. Wati ndat. Nesa to yue. Ndata wa chalo ndi para ba Nairobi. Chalo kalibo. No. Chalo ni ngokwewa. Ndio ndaona na mwezi wa MAANZO ndio mkolia hii. Mkolia. No. Mkolia no kwedukese. No. Ndio kubeba. Ndio kwa mwezi wa nje. Kulia. Ndio kwa kila choka. Ya ba jeta kwa lango ya lai akutania ya tano ndio kumbe kwa choka ayin aliendo kwa hii. Akaja bayo wengi. Akaji mo koka. Maisha choka buti ala nyage ndane ya DPC. Maisha kwa wongo kwa kila mera amangala. Kama linana na serikali hiyo. Enye niona nyana mecha mero maki ndini. Ndio ndakatia kwa ni mukamba kana mondala. Asante. Na uko manesa. Tuwase simu ya muthia. Haya. Ya muthia junior. Hello Mutongoi. Ne wasemba tujaribu onge. Hello. Hello. Ni nena nao. Ni Amos kuma masinje one. Amos kalikosea masi. Hello. Ni ngokwewa. Amos kuma kitone. Amos. We azara. Yue. Nonda bije mundu we MAANZO Twende Silikali ni. Twende Silikali ni. Na nengi Moses ya kunete tindu nesa. Na nengi twenda wiseidi ya nitateleka. Na hindi Kalonzo ningu wa maimu nene ya muno. Aya. Asante. Na hindi nyakaluki de tukeba kwekwe MAANZO ki Kalonzo. Asante. Aya, ani muvyana MAANZO no aizewe ngewa kingpin. Ukanewe na gamba cha pinda yuwa wanewa ko kale. Yuwa newa ko le. Twibika bungewa ya simu masato ina mama ingi asizeni ya ingi la mende na kunena kwisala mitandao ni Facebook, simu, YouTube. Na indi ni muvya muno na kinondo wa masa nazo. Neze mondo ni maingi makuli ojao. Lakini ndatike mwe
nendo summarize makuni ala witha wakolwe wanda tikemwe osonge ni akamba mbe nenda kwitikila na FM kana Mheshimiwa Kalonzo Musyoka niwe kalete serikali ni miaka mingi na ne wesi bo wa serikali muno kuliko amwe maingi MAITU kwa wibinda yengi nuso kila weza kwa mwanundu ane ka consultation ando ingi kanena na tongo imama kanisa akanena na siasa aiza kwa muondo wendo anenete na ndo ingi kuni kwa no tu amini uamuzi wake kaingi kila kigwetwa kulika serikali ni jonde zini chao nundu nina weti yenye nasia kicha kibila cha umake mane kidili mtivale na bayundu ngi bake kwa milele na milele na ndo malika serikali ni nage na matuwa mengombo si ando asu niko na kitisa kwike katene na tene na uwo ni kana titene serikali nino mpaka yibange withi ni tona mibango yayo na wasisia ondu maundu maili nuko na kana turakebishita makosa ala tuneki na muno nundu mundu ulo na kato nulewa na muno nandu makimani ni Raila Odinga ena wetiete na makimani mama moloka sumbika okay kondo uno mpaka tuende na kweyumbanya tutekukwa ngo na 2027 yabika zibanga pinundu undu newe muyumbe suwa na baholo aweta bana wangwe ila tunaina kuma kuwene athoni kwa na tujaze ni cha muthoni wake ane ya kamba nundu nimesia igwe muno na imekwetwe ni mbaisi ya Kenya akamba mekale na mutongo iwo Mheshimiwa Kalonzo Musyoka usini wona iwoni wake na kwa no kinto kike nikisio lakini pa memona undu ailete mailete kugita kuhi kundu kunge na nundu negwe na wete hapa saingela mu binzani niwe muthukuma wa muno na kenda muyisubwa kula senyiti kai okay na go ubinzani timu thugu nundu katika katiba kala kebo andu onthe wasumbika mundu la wasumbika andu onthe ni make Mheshimiwa Ruto ndaule ikosoa aitabwa bandu pe makosa kana andu makumekio ndo na kila ni kintu kisio lakini nini sene zabe no binzani musio yole lwokie mali utonda usogwa lelo la umete juu unda umete wote ukathi kitwi kilomita miongo monza na ile kweseleta balabe silanga wa wake kimi kindu kitonda kweka kumina konza na kumina wake sindu sindi kuona Mheshimiwa Ruto ateima akamba na maundu ange maingi baende okamba ni mailete kwa ni serikali la hivyo ninete ile tena na bado Mheshimiwa Mudhama kadu kachao kas koti dina izi kas no ziselagwa kwa Public Service Commission na kenda andwasu matwawe nzira elite kibila kiukitangazwe kwa mundu wonde andu mausisi na Public Service Commission enyuba alama ebo koti dina moye maine ya sheria na no gwe kibila cha mundabadi cha Chief Minister atokete parliament akavetiwa patingwa executive order ya president ebendu amwe wa katiba wa Kenya kondu wao no makamusali anatika mwiso aetwe bunge na ndana kesela bunge pati undunge utwika kendo kapengini kwembe PA wa President Ruto na nene se ona makathi kotini male ana na jona koti tetekela kondu wao kwanza makanenge aleta utwika waziri atwika waziri na itwika Chief Minister kuno katiba kailie sai kukibela cha kasi enda pe mundu katwika kasi no mpaka kizile katika Public Service Commission na mundu zwa kwa veti yes atiza ukuka ingi indi cho katika katiba kitibo nundu cha umetwe kwa mubango na kenda kuolangalama sia serikali kondo wao nu yetu tuleana na kila serikali no yendeze mbora ethukumiana tatu kwenda ne kuthukumwa na enda serikali ni abetia tukame kosoa na bado tukayumbania kwa sosumbi 2027 na tukayegia bitizo ndele tondaka tososumbi wa Kenya andu Raila Odinga aitia Mheshimiwa Kalonzo tosha na timu yonde ya Azimio ndiko ndukongethi ekakwekala babe Mheshimiwa Kalonzo Musyoka
aya mheshimiwa MAANZO nikenda nimene naku ikule yako ya muthenga leko ya kwa kuyu nikenda no kibala bwana FM na Moses twazia CS ni alama nabigena kutanga so cabinet secretaries oronde nithito nawe tanekana kuyamuma kuona nzamesi ya minister yina sula wande yonde kabila kibathukangano na inde muno nenda tusiba gwitu kamba na tuziongelekanya kukunge nethana nenganeta Meru na tarakanithi thanti obeti ngale kwesu meta county ya Meru ne namba ina kwa kukunia Ruto kula kwa wingi mone mana kwati CS omwe ngale kwa tarakanithi CS omwe twako kamba twina ma CS eli akuyala me kwa me okulia hii CS wa tourism akateria akambata CS wa foreign affairs akateria akambata Mheshimiwa MAANZO no kuona distribution ina fair naondo ba minister mana nenganiwe na aso tunanengi wakamba no kuona ukamba we kwata maendeleo ndo violate kwesela ko maendeleo matonda kwetu ukamba makesela kwa Silikali mbene na kwa President William Samoei Ruto nimekienda zamani nge akamba ivela ile mamane lakini kipela kila ki time maendeleo muno ngike nenge do murukomeni chama lelo kana balabe kivu nundu ndu kwenda kubindwa uthi wa Kenya kwa asisi ne unatatie muno kwenda kila muno lakini Kenya yimbai miongo ina na ile niki kila bantu batane bikiwa pari tuvale na sendro paumete mawaziri maingangi kwekunu kula konge kwa uno tetele tone mheshimiwa Muthamola ni chairman wa UDA sauti kachao na nitu kwenda asuma nengetwe mianza asuma nengetwe pathokumetwa nesa maundu maingi mailete kuma ndisianza makoka muno kwa counties na kwa ube manja nomba kana kyo waziri wa foreign athukumane na andu alangi mena ndaya kondo wau ila mbingie taya kana kuletu mawa akaandwa endete kuwakilisha muzumbe wa Kenya uni wa minister wa foreign weka na kuno unene okindu na chatu kandi kikuka chali toka kwa serikali nene ethati ukanene akindu kikathi kwa account direct na kiujo ndende kikienda ni World Bank ni kuna sindu bado nondo pakela yote yakiwe ni World Bank USAID niyo yakitendeli la ikathonsweni na World Bank ingi na European Union makatethe kithi kalamba na makashoka makatethe kithi cha ndengo kikudu kwa ukini bana vikise mea wethe utethio no umenzaimwe ukapita ukathi kwa account lakini wethe governor na ndu make ni makwete juu na mbesa zizi atumika pa utalo wacio no kuma no itungwa inge Senate na National Assembly kuthisiwa kana wagwo kondo unye ndengwe nundu serikali thipo na nitesi makosa ala tunekia nyeri na wete yeba kijueka ngombo ya mheshimiwa Ruto na mheshimiwa Rigathi Gachagua kwa miaka 20 no mbagate kale tukiteta nginaila ona itutu ivonokewa ona mama na bete yesi atemana no kona tamana ona tabasumbe ko uno mana kile viti muno lakini mana bete yesi atemana nundu wa makosa o kidogo mana ikwe kwa na yundu malo kama na ikwe kwa azimio ndu malo kana kwa siati metekele kana male akamba ngilimana eli alama na kuni Ruto kura izuni zo imuzumbe kivisi na kuondoa kama manengo ndaya na mathukumwe ukaumya ngilizu manele Raila ndaba lugete Ruto kwa kula ila zisia kutangia uzumbe wa Ruto zia mukamba asante bana FM na nikwati no ukumalo kametuke tioke yoloa MAANZO bege no nenie na netoke nenie kele atase kana mheshimiwa Mutua former governor wa Machakos kunewa ministry ya foreign affairs ni kumonda mheshimiwa Kalonzo twinene yoloa ma CS wase wagwiwa nuto nakuthwa na gitumikila chake cha kono na wethia nyendina mbukupika kumana ketumi kuundie ndaona na muno yulwa kitumiki ujake kila kitonga kutha kiutuma onu igala jabata kwebinda thi twina ma CS maakamba na nuzio makamana kana tima twae bukune ya Esther kilungu cha kana zoe 13 kana kwebinda thi nimo me serikalini na ethwa peke ndu kito no tethia mukamba kibu serikalini
na kito na kwitha kithika lwa nthenza amani la mekala no we wo kusizia balaki na kuzia balaki tona kutwawa kikatethia mukamba na maandiko azimaitie kwebinda thi ni mumebo na male akwiku ngai akamantha ondungi atethia andu make indi maikoeto makatetheka muno uzu ni maandiko maitu kwa unu usio makamana kana undozu manengiwe maike kuneke thuinaguo akamba na ingi ona mheshimiwa muthama uyu kwa tuikulia meo bona twainamba kunewa bado mwana tukamana makana wa mwana wiva yuko ogwa asunundu already na wete na twasizia munondo bunge theilie munanga utothi wa kutha makabe tukithwa withi ulu muno nuzio muno makamana meba u kondo abata wa mukamba. Alright. Undu akeli peke ndo Moses waweta na katika strategy kiti itia inewe mukoni wa zimo waza kana FM peke ndo ndabizie tiandika ki results tiandika the end na ndikula laini ugeto na nigwo etho nukwenda withene wabikia undu fulani wandika undu lokwenda yani mwizo wagu netho ndo zwi miaka 5 uiwandika uyandika unduzi ni ongeza njenda no yuma ni yazi ati uyuka kungama bawe uyazi thange wenda miaka 5 yu muthana ila gothange kata no yende na negwa mukoni wazimu wazi timoni ya strategy ya mheshimiwa Kalonzo FM agetha baza withi no yende neza nuzio no mutai na no nesila jani tunena nandu maundu maingi motongwe na alamati no na mathende ya neza na pe undu Moses waweta na nakuya mundu wa strategy njujo te thatene asiati kindu kila niu kitona kwithiwa kindu kila chau kitona kwithiwa kitaithiwa na ni wisi andu masisi mwa ni kindu kila chau kindu kila chau kitona kwithiwa kitaithiwa ni itinga kwasia Kalonzo tosha kwou nuzio alame kwasia nitilie nthi na tikeanewa na nitisikana mheshimiwa Ruto evo mubakangilile na 30 na ile makamana kana unundu ebinda yukite na tinene undu ebinda yukite nititunganga muno nikana kwithie no twane na pala otano titona kubikiana kwasia kana ukethe wa indi tithikia yana yulwa yana okay kwou nuzio ukethia ela metha mathika masabu ukundu suma ina atianza utethe kwa mukamba peke ndukuma ngwenda weta peke tu mheshimiwa Ruto kwete kwika no nambiye kwika nu manite kana eka ngutebizia bana ngetabia mwethukizia wothe kana Ruto nu manite kana anapitie kwa kabati kanini muno na kundu wake nundu 48 na 50 ni kabati kanini muno na nenda ukutabia nuseo yu wazeke lo kwete kwika niwambiye kwika sindu sia kumanda hii ethange njenda kuzumbe kangilila meongwelea monza na ile kwikata na nicho kuona aithi akanenya bai ya muluya nibo kuona aithi ba yako chaka nenya bai yako na niendo kuria mwezo ndo kwika pe ngale kwili lazima inenye na ngale gomweto wa northeastern na ile ya lazima pio ita wokambani na ngutape ize banga kwia pe utapanyomwa pe mande kwa mwana ke mama meluke 15 muzwa mengwele na ile waiti ati na ithe asia osewe sindu ilanzio ekwesio nenda ukutabia pe kindu kyawe to mheshimiwa MAANZO na nicho kithe wake yu nundu mheshimiwa Ruto nukwetha enda iso bokamba nenda ukutabia utoni kwanza yu asume kwitwe mekuwa ni molei yu asume kuwa ni molei na maina ya kuna kula makaandika memorandum yona mainenga na bala Ruto na tongosia kwa kushugulikiwa nundu nukwenda akamba kwebinda yukite okay asante ningwa kwaku ndeto cia muthia tuminei ando masama itu niona masembangiwa muno ende ni muvya muno kwa alama ende na kuseise kube bwana Moses ule ombe ngulilikanie wesongio kiucha ngewa ya CS Moses wa hizi Moses akanekeka na tiketi ya Wiper ndane no kunena yu eka ngutabisia ba na ninde yakwa thambe yukunena TV ni kana any media house ni kindu ki nye ila Wiper PWD League ya launchiwa nye ninye ne kitwebo ta coordinator
wa Kenya nima. Lakini kila cha tumie ni resign ni after yuna asisia nethe ya kindu kicho onde baibandu kiendete na dienda uthi ukulumana nigo na resign iyi tuke yuba kwa CS kindu chambe rastas nuzo mukamba ninewe andu makulia kindu ta ministry ya tourism itona otethio kambata foreign affairs itona otethio kambata none mukamba kwamba either evulu aiweto ta CS kana CAS kana anything bauju silikali ulu ni kwamba unenga ukamba age fulani over mbayingi iteva ukethia mundu yoyote kisiasa ukwisilia mbaila waile kunini kunena nasio imwe kumukia akilini na kamba lakini jumbe tikilie nasio ke besi ndu FM wawe taba important muno asia kila kitaithiwa in case chethiwa nikisisimuwa andu muno ke imbia yukindu mpya kitaithiwa lakini nacho yu chance cha kwithiwa chance yu cha kwithiwa I percentage yuka 0.1%. 99.9 nisiendu ila siekikiende siesiokea yu 0.1 yetha ajune kila kitai kika kwa ule sio ko bala ingi pa kwa sia Kalonzo ketha no kwenda kuungama ndake kwa tia Raila jumbe tikilie na asikie nina education makuna simu na undu manena veke ndongwendo tabia kamba kana kwasia mutongo iwito aendete nai kindu chambe tiko mubuthia nundu centro ndine buthia uru kumwe we wito lakini nzesu esilamwa tiyo kuti kumubuthia ni kumwe weka nesa nituku support lakini wa nze andhuku tuiko support na no cho amanzo mawetete ila masiti in case Kalonzo a support Raila evie weka yuke kama kwatile ile chu lakini ni wewe mandu mzo watu yabe mavina mama vineya makama tungangambe yu se kila ngwenda utabya mukamba omundi nienda mukamba bala wewonde kalende esilia FM na MAANZO masia I will opposition ni wonenga we maendeleo Raila atuye opposition leader Kizungu kutuye kute maendeleo ano kiona maendeleo ilo ne kiandisheke na alika Silikalini ni wandu mako manesio kwata maendeleo ku izuno ilande to sia ukia kiania sia ukia kisia mukamba lakini itena musingi itaungama Silikalini ndo tetheka erastas paikendo mukamba kwata Silikalini na nicho wona ati ivyuka kuti ya kamba tinenge iruto kura nundu ni woko beta niwe manzo na FM mayasi ya iruto anabiti yesi atemana erastas ni woni iruto ibikabando iteta yasi ya ona media coverage mayo nengo adequate na CAK Communication Authority of Kenya yeka opinion polls sia research ya undu media si ukava ya umia report ya asia niwo azimio yenengwa 70% ya media coverage no lilikana chu keka Ruto na Raila manenge to level ground ukethia maithi kwetia kula mayu vinge wa kiwanza ni wona maivinge wa maithulumewa keka manenge level ground Ruto etha betie na 70%. In fact, kwanza Raila ile utungi ya mobea ngai anabikisie 48 nundu utethe iwe Silikali. Nienda umini lava. Yewe mina yu pita kumala. Kanumale. Kanumale. Na ni kwa jana unenga mwanya pia ni nene PWDs tuyo komini. Lakini ekane minu kiliba erastas. Ni sayu sia mukamba sia kuikalandi. Asungu masasia only a fool
ni wota change ya mind wa message ya make ni wota be mundu la mutumanu no wota be ndo message ya make yune saasi okamba mekalende mekulie ketha mutongo yo wito yu philosophy yake ni kwathukia andu ketha mutongo yo wito a make a wrong decision na utuika wa over miaka 35 siasani na kuvikavu sindwa ni tumwana twambe iyo siasani ni sayu siandu kwambia kwisilia hii ni usio tuithio twende kusupport yo mundu kanu tusisio ungi bandu bangi tukasupport. Aya ni muvya muno na nenda tumineni na nenda motumani maingi pite Siasa no kwami kupitia pe mundu YouTube wa Asia Erastus akitavya Moses awetete kawo. Aya nenda nokeva no wa YouTube tuende na kumina Moses ongera sana. Okay tumanyeze ni somie Ndindi Nyoro the man to watch to be deputized by Mutula andika vandu izi ndingi vale na maite Ndindi Nyoro Moses teka aye sinzomie mosumbe atela siambai wana watumanya sinzomie niona ngale kwa sia YouTube ya ndete ya motumanya lanzomie aya Facebook kwa mituki ambia Kalonzo aanze mapema siasa na wajua wakamba Kenya wanataka pesa. Kalonzo atafute pesa ya siasa. Angel Peter izune ndeni wa page yakwa Erastus ketuko anzomo Erastus nienda ukukethia na ndiko ya volume okay izune ya masange asio volume sawa etuo neta Samuel Mbithi kuma masahu asante Samuel Mbithi Kalonzo edha anavia Alex Kamaster ni matata wa vamosa tu Ikumbi nivyo ngalekosia mosa ba ya wende tu na lelo akitwiki bwezi mosa mbitini kanga jatune mutomo saidi zusionde mituki baadhi ninaza sema mituki tu minute. Moses atasema ukweli kabisa Kalonzo ametesa wakamba sana. Congratulations Moses stands last kilo. Kalimboni tuivo Kelly Kioko na ke mundu unuitu Ashantra Kachalo MAANZO atete ya Kalonzo aende na kwa utongo ini. Okay. Yes tupo MAANZO vondi koma Steven STE anasema MAANZO awende so koma Yvonne Mune 001 tuko ndani kabisa. Nende na komina nangwa nisomete mautumani kwisila page yakwa ya Facebook Erastus kidogo anzomo Erastus kidogo anzomo mundengerie na wikedia atongo yasu MAANZO na SENETA wakwani ovaka ngemi Westlands Kanairo kwa atavya MAANZO mesi opposition miaka 10 batete nizika wokewo azimio yoke tuthukome ni muvya muno titles mwangangi ndia ukethiendi nawambia ni ukethie. Bishop David Kimani Ebeneza in from Dandora Posta hapa tu Ebeneza Edi Oli Ebeneza Edi Oli Ministries Dandora Posta. Asante sana Bishop ni muvya muno Bishop ndeni ona akendeni wa Ikumbi naende nenda tumine yu mautumani na bichaba u ono ngaende yamba kambe wabu tuizaidi aroko tukewa ba mheshimiwa MAANZO tuimine ndio tuseme kusia muthia kana sekana kendo kila toilet office ne kana kula ina betie nisio chama cha Wiper kine kieneza pyu kuma ila cha sawiwe na tunaenda na ndo ingi muno maumete kundu kungi ko kamba na ndini wa ukamba tunea sekula sia Wiper kwa wingi ona kitu kivila chake tuiruro Mheshimiwa Ruto asumbikie jongo na kwa siakana tofauti ile na hivyo katika kula sia Raila na sia Mheshimiwa Ruto na maondo alama na yekekie ni kana ni muno na kwa ndo wao ona balayu enda na serikali ndu sia magulu ala mekwenda ho na kwa ngelekano yolo wa fertilizer enda ini se fertilizer umete Morocco na besi yaza ingi sindi ne monosia international ndu bendingi ibakena na Morocco musumbe wona iba Mheshimiwa Ruto ateyabethwa na unuswa uma ambassador wake alonjwa na no yolo fertilizers kwa uke fertilizer ni siasa ngito mono sia kidunia na nikindu chako nikangite mbeyange ata na ndo usumbika kindu cha mbie tene bayundu fertilizer bayundu usumbika ko monde
na uke fertilizer hivi ka Kenya ukua miezi 3 wekietwa melini na wafika Mombasa uka ikiwa na makunia nake nobikie muhimi nikitu kinene kukira ndo nakwasenya ni mbaya mukamba ndikakwengo na tuyamba kwetikila takamba ona ta Kenya kana kibira kikatuwa chekuma kimani kijo kadibiti vale na chekuma dibiti vale kijo kakimani na wito wakamba ngukita ngulika serikali ona ito notiza ubya serikali na ndaga serikali yetele to nandu ma Kenya muno nileka sawe na mukamba muthe nundu ikenda ya haki yake kandu nesa kono unye kilangona no mpaka mheshimiwa Raila Odinga ulawe na andu mateza ukunia Ruto kula tayali takwasya kindi chuchu chazi miona nundu bunga nini ubingwa nukono binzani ulogwenda bunge nukono kila kikwendea na makosa kula mai makona nywa na tiambisha tene tuthi na nisi tukeka nesa ibindani yemwe na tukanenga mukamba muyo wakwewa onake kalile kivila nundu nisike mukamba no mambita no ko ithia takamba tukakwengo twina mutongo yula witu na cha mwisho mbuga yiba kubikua tuyumbanie ne kenda mbuga nini ndikwenda mbuga nene na muno tubande miti kila mundu abande omuti nundu kiuni cyo gitumite nzebe bindu kakukathuko ukuthukite endane kuendi thumu kwa makueni kwito tubande mukao kwa wingi ndane kuyo lusimane mabande miteleme akunesa na kenda tambe ubindu nzebe ya Kenya na nzebe ya Ndiombe muvyamo no seneta ose seneta wa county ya Makueni Daniel Kitonga MAANZO asante bwana FM tuemine kwa mitu ni muvya aziaiza MAITU na education ndo otambia na itu kumela twambe yomba kama sana no nitwetha no nena ni museo nga ya mwikenesa njuma luka nenda kwa zeta ndo wambe akambala MAITU me utongo ini yu na mengaleko ya Kenya kwanza niwe awoma manekana saa ino utongo ino kwete useubwe wambi na wina mina useubwe ukitia kwambia kuseubwe kwa usa ila ukwete kuseubwa makete na metho eli na maisisye methe kana akamba ni mali ka serikali ni notui na nusio muno kwithwa tayari twina akamba ile masiyezi nondo no tunaziye serikali la yebete ya mheshimiwa Uhuru Kenyatta undu akamba manaende kana manaye katika mautongo hii no gethia muno azia mainaibo yuko uazizia o mheshimiwa William Ruto ni wambito neza tithisi muno kana weni wo bangite kumnenga akamba ibela izu ate mukuli ni kana be akamba maile kwitha mainena indi munango woni witu ni kana ne baile kwitha bena akamba meonena kondwa akamba langi na kwa usa serikali ende na uzeobwe ana otongo wanthi wende na uzeobwe nuzio ugethia twine kalande tukazya kana ka serikali izeobwe akamba malikwe serikali nizu na nundu yu mheshimiwa Ruto ni wa muzumbi ata gwina akamba la mebo kana pe maendeleo maile kwitho kamba na ni maile kwitho mathietu ni serikali la thivo na kundu au nundu niwe utongo serikali na serikali zui na kamba mebo na miongo na itano ulwa yana thi katika serikali la nene maendeleo la mokamba maitu okambani na withiane tuendete neza undula wa mwiso no usio utongo yula wivo pa utongo iwailite kunewa lusa wa kutwika n'utongo imonene na we na binya mwingi na ndukulwe kuli kiuni cho kwewa na nengwendo nenda edu nundu mheshimiwa Musumbi William Ruto withito azakana nukwenda wa serikali kulungwa na kondu onabala akamba mai bala mekwithia ala magethia me katika kulunga serikali maikone to thugu tha meba malunge serikali na maikewe ni mundu kana bandu bathuku malunge serikali nundu uzuneo ni wia wa bata waile okuno malunge otongo nundu uzuni wia wa bata waile okuno ane kana otongo yuthuku kumendeneza akwo no tipika ba uko mundi angimwe kwate sia bindezi yo twakwata manonge tukethia no ba ikumbini osa ingethia undu tuketha na sia ilangethi Siasa yemwe 18 na ngai mwathi asante ni muvyamo no bwana FM mutaalamu wa UTETI utarabasia yolo kwa sua
ukai tunaenanie vamwe njoone tusemezane ndelelo wazemba haya izingi kwende atwamina yu izingi tuende ese takutuminete tuenukete nemo vya Muno FM bwana Moses nkaonenge nateka ile tindhoku ukanene ya yulo andu ala mema mutha me mwana nondu we mwene kivila wonga le weno ya umiloni wasua loisana kwa mwana tu wakuyo mbitikile na bomino kilia pa nine nende tosi akosa modia kenda tukeva kwa PWDs pe kindu kimwe ngwenda utavya akamba okwanda tiko imwe kana kindu ki uiwa na siasa maitu ta MAANZO mayasia tuyesautu ngombo ya andu sijito yesamba ulika Silikali ni nenda umwe nikenda Rift Valley omondio ilike Silikali ni ya itongosie inambite ulike Silikali ni miaka 10 nikenda Central imande yukutongosia 2032 yambio ulike Silikali ni through Rigathi Gachagua kwa uyu shortcut no menda tuthanuke tutulika Silikali ni tukune magic tuthanuke imwetsu tseke ila natabawa ni uzwe wakwa tukakinye bawulu kiuke itoneka andu makita ambatanga stairs tuke kwa PWDs Erastus ningutungia especially ukamba wito mubea muno nundu ibinda ila ya muthia na iba ikumbini nina nenie na kamba na matabia Facebook fan page yakwa na mea mundu yoyote wena mamutha me mwanya kana ke kwenda utethio na nini nitwende na kuosania data kwa oyu na ando ingi muno ni mambandikiye messages na Erastus ekangutabye kindu nusio yu kwanza tamutongo TV uyu ikutunenga mwanya ukethetwa nene asiendo tai Erastus pe ibinda tunaendie kitui twendete kusisia kana twethia kabingi ya wanyumba ninya na kakopwa na makanda kakovewa kitandani kaikatate kuma bomu nundu inyaya asia kana kauka umala nike umweke Anthony ndena mundu wa ukasisia na uisisia sindu iso sionthe cikwikika ilembeta yitu ya ukamba uyithia ni sindu sikwenda intervention na ni mutungie Seneta MAANZO muvea muno nundu ila twaivaya muthiani wa ndavisia nesa ambia kethabe any legislation tukenda kwa Senate ni muconduct we personally yumisi yuni endo nena na kamba ni meke oyu ni twende na kuosania data na by the way andu ala mena mamutha me mwanya nye personally ainge yuni niliketie weyani after twa nini kivindi kiu ma ni reach na social media yakwa tafadhali ukamba witu nienda tuyandikithie pyu andu ala mena mamutha me mwanya nundu umunthi unendini wa secretariat ya president nikienda te isukuma siendo withienye ona ndisukuma siendo sia Kenya ninene be akamba MAITU kuketha be mukamba bunza wena mamutha me mwanya kana kena mamutha me mwanya ke kwenda utethio mundu maybe o musomu wena mathangu ute wiyani na no kwenda wea na ena mamutha me mwanya mani reach kwa Facebook account yakwa ila ni fan page yakwa nitawa Moses Kilonzo Bumba niyo ila fan Bumba page spelling BOOMBA ya Bumba yes mani reach bau na niyo ila yena over 100,000 likes please be angi maseuvitie ikuita na tesu yakwa ndukathi kwa asu angi enda kwa isu yakwa neo authentic timu vya muno na page ya Honorable Moses Kilonzo Bumba ina 99k likes 99k followers ni da chap kwa kusisia mitandao ni mituki na naze chap ndina wera chama nasi kutuki timu vya muno mundu Moses bondo wakuka na kubala ebida yaku aindi inyonde nondo wakuka timu vya muno mwanongo wabingo katwiko ka twende na Ikumbi mwigeza ni kumutani Seneta MAANZO wethi MAKUENI makeri nego ukuthione umundi bede tupikie umundi
to Monday. Nina tumwangethi yaku. My sister, my elder sister Sarah Kilonzo. Okay. Ambia kwa vike kumbe. Ola Sarah Kilonzo with afani muno? Yes. My elder sister. Ndetha afani muno wa Ikumbi. Kevezie rastas na MAANZO. No ye MAANZO nini mumandhite muno. Na unenge namba undete. Namba ya MAANZO ine hano unenga sister yaku. Sarah Kilonzo. Bele Sarah Kilonzo ni mupya muno. Witha efani muno wa kumbea siasa. Kwa muzeze poni poto vikamuthia. Na tuende na kunena ni kwisela mitandao ni page yakwa ni Erastus Kithuku anzo moya Facebook na indi ndeni wa Twitter ni Erastus Kithuku ati Mutongwe TV KE ndeni wa page ya Facebook ya Mutongwe TV ni Mutongwe TV Mutongwe FM na indi YouTube ni Mutongwe TV Stock FM official kwa tuende na kunena ni angalikoni isu ni muvya mwanya kwa mwithukisi wa Mutongwe FM na musezi wa Mutongwe TV alange masese ngaliko ya mitandao twatamanya nginya twabika muthya na indi alama ndethecia kwa ile kumbia siasa Benjamin Mwaka mukoni wa visani Joseph Kawinzi director takithio ni Madam Mwini kanini angaliko ni swinge maitethia na Joseph Kitheka aka Ndongoi na indi Brian niwethetha na kingaliko ya graphics Sam Maunda ande the sengaliko yengi ya radio kwikithia kana ni waicha kilungucia kumbea siasa imwe kwa imwe ndini wakameme kaku ka radio kwa niaba ya timu icio yothe na AENI makorani na muvano ni kwendea kiuyo cha kwa ila halatu ndete kukomayu tina wa Ikumbi ndondo kwe Ikumbi umanyita kwetu ikoma ende yathela no tukathi ukoma kwa oyu tiwanesa.